За өнөөдөр кампастер орох юм байна хэдүүлээ. За тийм хамтдаа залбираад эхэлцгээе. 네. 자, 우리 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 네, 거룩하신 하나님 아버지, 우리에게 하나님의 말씀을 들을 수 있고 또 공부할 수 있는 귀한 시간을 주셔서 감사합니다. Оо хайрын ариун эзэн минь танд биднэрт таны үгийг сонсож таны замаар явах энэ нандин ивэлэг өснөдөд тодлоо талархъя. 이 시간에 증거되는 말씀을 통해 우리가 이 어려운 환경에서도 신의 성품을 닮아서 세상에서 자기를 지키며 마지막까지 사명을 잘 감당하는 우리 모두가 되게 해 주시옵소서. Эзэн минь бид нэр эдгээр цаг үеүүдэд ямар нөхцөл байдлаас үл хамааран Бурхны шин чанарыг өвлсөн түүгээрээ өөрсдөө хамгаалсан бас түүгээр дамжуулаад олон хүмүүсийг тэнхрүүлсэн тийм хүмүүс байхад минь та удирдах өгөөч. 성령께서 우리와 함께 하시고 이 시간에 부족한 종과 또 말씀을 듣는 모든 학생들 또 통역하는 오강재책 사모님에게 은혜를 주시옵소서. Эзэн минь таны ариун сүнсээр та биднийг удирдах ялангуяа энэ цагийг та өрөөх болтугай таны үгийг дамжуулах хүн, хөрвүүлэх хүн бас таны үгийг сонсох хүчирхэг бүр дээр таны нэгүүлсэл байх болтугай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. Амен. 자, 이 시간에 좀 추석을 좀 드리도록 하겠습니다. За эрцээ бүтгэхэд эхлэе. 자, 잉크바이르. 네, 잉크바이르. 네. 문우세영 사모님. 반, 네. 네, 강바트. 반, 어. 자, 농담가요? 네네네. 안녕하세요. 네. 제가 지금 신학교 강의를 시작해가지고, 제가 3시에서 한 5시까지인데, 제가 끝나고 나서 제가 바로 연락드리겠습니다. 네네네. 죄송합니다. 네. 네. 아이고, 잠깐만. 이게 의자가 너무. 남질마. 네, 남질마 들어오셨고. 은흥, 네, 은흥 들어오셨고. 반, 자, 게를레, 네, 게를레 들어오셨어요. 반, 네. 그래서 나랑게를, 네. 지금 나랑게를이 지금 몸이 많이 안 좋으신가 봐요. Нарангалэгчийн сураг байна уу манайхаа? Би одоо ч гэсэн өвдөж байгаа хуваар болов. одоо жаахан гайгүй болж байгаа. Тий, аваа болж ийн гэж хэлээ тий. Энд ч юм да манай ч юм чвачиг Үнтэй үлднэ. хоцорчтой одоо яана суух уу болох уу гэдээ эргэлзээд илээ. Суугаараа л гэж хэлсэн шүү дээ би. 그 중간에 많이 빠졌기 때문에 걱정을 많이 했었대요. 그래서 네. 남주만리가 하여튼 일단은 말씀을 듣는 게 좋을 것 같다는 그런 조언을 했다고 하는데요. 네네네. 유튜브로도 계속해서 강의를 들으면 됩니다. 네, 유튜브로 가서 비члэг байгаа юм чи манайхан тэрийг сонсч болно гинэ. 또 제가 지난번에, 지난주간에 좀 산에 가서 쉽게 해서 녹화한 것이 녹화가 잘 안 되는 부분들이 많더라고요. 왜냐하면 산에서 인터넷이 막 끊어져가지고. 그래서 좀 그걸 제가 정리를 해서 유튜브에 올려놓으려고 합니다. 좀 기다리시면 좋을 것 같아요, 그건요. Нэгсэн талаар төлөвлөлөө нөгөө юу хичээл хийхэд пастор ууланд байсан шүү дээ тий. Тэгээ тэр үед дундуур нь тасраад эдэр сайн болоог байх шиг байлаа гинэ бичлэг маань. Гэтэ дахиад тэрийг зохицлээд оруулчихъя гэж YouTube руу. Тэгэхээр тэрийг манайхан үзэж болох нь шүү. 네. 그리고 난짓. 네. 네. 자, 그다음에 바슨더르츠. 바슨더르츠는 아예 나왔네요. 후슬랭.
수술냄도. 근데 요즘 책은 안 하고 있는 것 같은데요. 그렇죠. 네, 어윤. 네. 어윤. 그다음에 민드바이르. 오늘은 안 계시네요. 예. 그럼 민드바이르 누구들도 안 들어오고. 전에도 안 계셨어요. 예. 자, 바이갈르. 빼나. 자, 그러면 이름 안 부르는 사람 없지요? 내린 더 써고 혼바요. 네. 이 이름 안 부르는 사람 없습니다. 아, 미니 네트워크 잡고 또 떴어. 목소리를 부르셨죠, 목사님? 예? 네네네. 목소리를 체크하셨죠? 네, 목소리를 부르셨어요. 예, 부자르가리 4번이에요. 네 번째 부르기 때문에. 그럼 오늘 강의하도록 하겠습니다. 자, 지난번에 우리가 신의 성품에 대해서 신의 성품을 만들어가는 데 있어서 4가지 모습에 대해서 8가지 모습에 대해서 지난번에 우리가 살폈습니다. хэдүүлээ өнгөрсөн агуулгаар харах юм бол бурхны дүр төрхтэй бурхны дуурайх талаар үзсэн. Тэр дээр 8 төрлийн 그 8가지 모습이 5절부터 7절에 있는 말씀인데 тэр дээр харах юм бол 믿음의 덕을 베드로후서 오늘 여기 본문 1장 5절로 7절에 거기 나오죠. 8가지 덕의 모습, 8가지 신의 성품에 도달하는 모습에 대해서 기록해 놓고 있어요. За хэдүүлээ харах юм бол 2-р Петр 1-ийн 5-аас 7 дээр харах юм бол гарч байгаа. 자, 그 8가지 모습을 믿음의 덕의 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건의 형제 우애의 사랑을 더하라 이렇게 말씀을 했죠. За тэр хэдүүлээ харах юм бол гарч байгаа тийм ээ 5 дээрээс 5-аас 7 дээр гарч байгаа гэж байгаа. За энэ дээр харах юм бол бид нэр дээр эхний ээлжинд нь та одоо тэр бурханлаг чанар гэж ямар зүйлийг хэлж байна вэ гэхлээрэ хамгийн нэгдүгürt нь юу гэсэн бэлээ? Хичээл зүтгэл дээр итгэлтэй байдал, итгэл дээр сайн мэс чанар дээр мэдлэг дээр өөрийгөө захирах дээр төвчээр дээр итгэлээс үсгийг гэсэн тий. За ийм зүйл гарч байгаа. 우리가 автосыг энерги гэсэн байгаа. Тэгээд дээр нэмээд хайрыг. 자, 신의 성품은 하나님의 성품입니다. 어찌 보면 하나님의 인격을 가리키는데 하나님이 가지고 계신 12가지 속성이 신의 성품이에요. 그것을 우리가 닮아갈 수 있는데 특별히 신의 성품을 2가지로 나눈다고 하면 특수성 4가지, 또 보편적인 속성 8가지가 있는데 우리가 8가지 그 하나님의 성품을 닮아가는 걸 얘기합니다. За бид нэр энэ дээр бурханлаг чанар гэж байгаа нь нэг талаараа бидний эзэн бурхны бидний эзэн бурханд байдаг чанарууд гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За ер нь бол нийтдээ харах юм бол бурханд байдаг чанарыг нийтдээ 12 гэж үзэж байгаа. За тэр 12 шин чанарыг болохоор хэдүүлээ дунд нь 2 хэсэг авч үзэж байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор түүний төгс чанартай холбогдлолтой агуулгууд буюу онцгой ийм одоо шинжүүд гэж үзэж байгаа бол нөгөө 8-ыг нь болохоор бурханлаг мөн чанартай холбоотой гэж үзээд энэ 8 мөн чанаруудыг болохоор бид нар ч бас түүнийг дуурайгаад түүндээс ингээд бурхнаас суралцах бурхны дуурайгаад бурханлаг чанар руу багаар өдөр болгон өсөх боломжтой гэдгийг ингээд хэлж өгсөн. 자, 그 8가지 모습을 우리가 닮아갈 때 제일 처음에 믿음에서부터 시작해서 제일 마지막에는 형제 우애 사랑을 더하라 하면서 믿음으로 시작하는 것이 결과적으로 사랑을 통해서 완성이 될 때 하나님의 성품이 완성이 되는 모습을 말씀하고 있어요. Энэ 8 шин чанар хэдүүлээ харах юм бол хамгийн эхлээд нь итгэлээр эхэлж байгаа. За тэгээд дээш нэг цааш нь явж байгаа. Хамгийн сүүлд нь арт үгийг энэрх тэгээд хайр гэж ингээд дуусч байна тийм ээ. Тэгэхээр эхлэл нь хайр итгэлээр эхэлж байгаа бол эхэлж байгаа. За тэгээд дундах үйл явцууд нь явж байгаа эцэстүүд нь ингээд хайраар төгсөж байгаа гэдэг бид нараас анхаарлыг хандуулах хэрэгтэй. 자, 우리가 하나님을 사랑한다고 하면 그게 진짜 믿음을 갖고 있다고 하면 결과적으로 우리가 그 믿음을
우리가 삶에서 보여줘야 됩니다. 어떤 형제 우애를 통해서 또 그리스도의 사랑을 가지고 그 사랑을 나누는 모습을 통해서 보여줘야 된다. Тэгээ бид нэр өөрсдийгөө та өөрийгөө те итгэлтэй гэж хэлээ те үнэхээр яг би надад үнэн итгэл байгаа гэж байвал танаас юу гарах ёстой гэхээр магадгүй тэр итгэлийн чинь үйл явцууд нь үр дүнгээс хамаарат дараад нь хайрын үр жимс заавал байх ёстой гэсэн. Ах дүүсийг нэрдэг те хүмүүсийг хүлээж авдаг те ийм хайрын үр жимс танаас заавал гарч явах ёстой. 그 요한일서 3장 14절 한번 보세요. Тэгвэл 1-р Иохан 3:14-ыг харъя. 여기 자, 이런 1-р 말씀이 Иохан 기록이 되어 3:14-ыг 있습니다. харъя. 거기 보면 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 이런 말씀을 했어요. За энэ дээр харах юм бол ингэсэн бид ах дүүсээ хайрладаг учраас үхлээс амь руу шилжсэн юм аа. Үл хайрлагч нь үхэл дотор байна гэх. 아멘. 우리가 형제를 사랑하는 모습을 통해서 우리가 이 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄 안다는 말은 우리가 불택자의 모습에서 구원받지 못한 사람의 모습에서 정말 이제는 구원받은 사람이라는 확신을 얻게 되었다는 뜻입니다. Тэгээ бид нэр энэ дээр тэгсэн тийм ээ. Үхлээс амь руу шилжинэ гэж хэлсэн. Тэгээ энэ үхлээс амь руу шилжинэ гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэхээр шууд утгаараа ярих юм бол сонгогдоогүй нэгнээс сонгогдсон нэгэн рүү шилжихтэй. Бас сүнслэг байдлын хувьд үхэлд байсан нэгэн буцаагаад аврал руу шилжсэн гэсэн утга юм тийм хайраар дамжуулаад. 그래서 3장 그 17절 19절 한번 보세요. 그 요한일서 3장 17절 1-р 19절. Иохан 3-ын 17절부터 19절까지요. За өргөжлүүлээд хэллээ. 1-р Иохан 3-ын 17-аас 19-ыг харъя. Дэлхийн эд хөрөнгөтэй нэг нь ах дүүгийнхээ гачигдлыг хараад түүнд туслах сэтгэл үл гаргавал түүний дотор Бурхны хайр яахан байх вүлээ. Бяцхан хүүхдүүдээ бид үг хэлээр бус харин ажил үйлс үннээр хайрлцгаая. Үүгээр бид үнэнийх болохоо мэдэж түүний өмнө зүрхээ тайдруулах болно. 아멘. 여기 3장 19절에 우리가 진리에 속한 줄을 알고 그런 말씀이 있죠. За энэ дээр харах юм бол энэ 19 дээр байгаа бид үнэнийх болохоо мэдэж гэдэг нь болохоор бид бол үнэнд харьяалагддаг хүмүүс гэсэн утга гэж байна. 그 진리는 뭘까요? Тэгвэл тэр үнэн гэдэг нь яг ямар зүйлийг хэлж байгаа вэ? 그 진리라고 하는 것은 구원의 진리. 또 우리가 정말 하나님의 백성이라고 하는 확신. 그것이 진리입니다. 거기서 말하는. Энд хэлж байгаа үнэн гэдэг нь юу гэсэн утга гэхээр нэгдүгээрт нь авралын үнэн. Хоёрдугаарт нь болохоор бурханд бид нэр харьяалагддаг гэсэн тэр агуулгыг хэлж байгаа гэсэн. 예수님의 마음을 가지고 약한 사람들 또 부족한 사람들을 사랑하는 모습. 그것이 진리라는 거예요. Тэг бид нэр Христийн тэгээ Иесусийн сэтгэлийг өвлснөөрөө дутагдaltaй нэг тий сул дорой нэг тэр хүмүүсийг өрөвдөн хайрлаж байгаа тэр хайрын сэтгэл танд байснараа та байж та үнэнд би харьяалагдана гэж хэлж чадна гэсэн үг. 그렇기 때문에 우리가 믿음이 있다고 하면 결과적으로 여기 속성이 첫째 속성에서부터 쭉 8번째 가서는 결과적으로 사랑의 모습으로 살아갈 때 신의 성품에 도달한다는 것을 가르쳐주고 있는 거예요. Тэгээ бид нэр танд тэг би итгэлтэй хүн надад итгэл байгаа гэж бид нэр өөрсдөө бодож байгаа бол тийм танд тэр итгэлийн буюу Бурхныг дуурайдаг Бурхны зан чанар шин чанарууд нь байх ёстой. Тэгээ тэр тань ганцхан итгэл гэдээ яриад байгаа ш. Эцсийн дүндээ харах юм бол хайрын үрчимс гэдэг зүйл заавал урах ёстой гэдгийг харж байна. 자, 이런 8가지 모습이 우리에게 있으면 흡족하다고 그랬습니다. 너에게서 흡족한 적. За тэгээ эднэрийг болохоор хамтдагаараа гэж хэлсэн тийм. 흡족하다고 하는 것은 뭐냐면 만족하다는 뜻이죠. За тэгээ энэгээр бас яг хөглөөрэ одоо бид нэр үгээрээ бас сэтгэл ханамжтай байх болно гэж хэлсэн. 우리가 예수 믿는 맛이 나타나는 겁니다. 사실은. Тэгээ өөрөөр хэлбэл бас 19-ийн Иохан намдэр харах юм бол тэн дээр биднэрт байгаа тэр зүйлсүүдээр бид нэр тайтгарлыг авдаг гэж хэлсэн. Тайтгарлыг аавна гэдэг нь болохоор сэтгэлийнхээ хувьд ханамжтай сэтгэлтэй байна гэсэн. 내가 하나님을 사랑하는 맛이 나타나는 거예요. 거기에서. За бид нэр Бурхныг та хайрладаг гэх юм бол хайрладаг гэж байгаа бол танаас тэр амт гарч явах хэрэгтэй. 그러니까 우리가 이런 8가지 신의 성품에 도달하는 모습들이
우리 속에서 잘 만들어져야 됩니다. Тэгээ энэ 8 одоо бурхны тэг мөн чанарууд тэг цан чанарууд бурхны чанарууд яах вэ? Бидний дотроос өдөр болгон өсөж өдөр болгон энд ингээ гарч илчлэгдэж явах хэрэгтэй. 그래서 그 아래에도 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와 그렇게 말씀했죠. За тэгээд хоёрдугаар бид нар нэгийг 8-ыг цааш нь харах юм бол тэгсэн тийм ээ. Бид нэр эзэн Есүс сэтгэлийг мэдээж үр ашиггүй эсвэл залхуурахгүй байх хэрэгтэй. Үр ашиггүй залхуурдаг үр жимсгүй хүмүүс байхгүй байх болно гэж хэлсэн. 신의 성품이 우리 속에 만들어지면 그 사람은 게으르지 않은 사람입니다. Тэгээд бид нэр бурхны чанар бидний дотор өсөөд ирэх тусам бид нэр тэг үр ашиггүй буюу ийм залхуурал гэдэг зүйлээс холддог. 그런 사람은 열매를 맺힐 수밖에 없어요. Тэгээд тийм хүн бас яадаг лээрээ үр жимс гаргахгүй байхын арга байхгүй. 가장 큰 열매가 그런 것 같아요. 우리가 사랑하면 그 사랑의 열매는 비교할 수 없는 큰 열매로 나타납니다. Бидний дотроос урагч байгаа хамгийн том үр жимс нь харах юм бол хайрын үр жимс байдаг бололтой. 그 사도 요한이 얼마나 사랑이 많은지 요한 2서에서 보면 부녀여 사랑하자 뭐 그런 말씀을 한 게 있어요. Тэгээ Илч Иохныг харах юм бол хэдүүлээ тэр хүн ямар их хайрын талаар ярьдаг те хайр ихтэй тэгээ хайрыг их ингээ ухуулсан хүн байсныг мэдэж болно. Хоёрдугаар Иохан ном дээр харах юм бол бас эсвэл эцгүүдээ хайрлж өгөөч гэж хэлсэн те. 자, 그래서 요한이서 1장 그 5절에 그랬지. 부녀여 내가 이제 내게 구하노니 서로 사랑하자. 그렇게 말했어요. Yohan 1서 2장 5절. 요한 2서 5절입니다. 요한 2서 5절. 네. хоёрдугаар Иохан 5-р ишлэлийг харах юм бол энэ дээр бас байж байгаа. Хоёрдугаар Иохан 5-р ишлэл дээр эцэгтэй минь би танд тушаал бус хараг ихнээсээ бидэнд байсан тушаалыг хэлж байна. Би биеэ хайрлая гэсэн. 그렇기 때문에 우리가 이렇게 신의 성품에 도달하는 열매를 잘 맺으면 결과적으로 그 사람은 그 많은 열매가 나타나게 돼 있어요. За тэгээд бид нэр ямар ч бурханы чанарыг те таны дотор өсөх тусам түүнээс гадна түүнийг дагалдсан маш олон төрлийн үр жимсүүд танд ургахал болно. 또 이렇게 신의 성품을 만들어 갈 때 자, 여기 10절에 보니까 이런 말씀도 있습니다. 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 너희가 이것을 행하지 언제든지 실족하지 아니하리라. 그렇게 말씀했지요. За тэгээд хоёрдугаар бид нар нэгийн 10 дээр харах юм бол дахиад гисэн ах トゥ нараа дуудлага болон сонголтоо батлахын тулд гэсэн бүр ч илүү хичээнгүй байгаарэ. Хэрвээ тех тусам та бүдрэхгүй юм аа гэдэг хэлж байна. 어떤 상황이나 어떤 시험이나 어떤 위기 속에서도 우리가 넘어지지 않는다는 거예요. Тэгэхээр та ямар ч одоо зовлон бай, ямар ч хавчлаг бай, ямар ч одоо сэтгэл зүйн уналт бай, тийм зүйлсүүд байлаа гэдээ та бүдрэхгүй гэдэг хэлж байна. 그러면서는 우리가 생각할 수 없는 그런 갑작스러운 상황이 나타나기도 합니다. Бидний хувьд болохоор чинь та төлөвлөж байгаагүй, бодчихж байгаагүй тийм гинтийн зүйлүүд бас байнга тохиолддог бидний амьдралд. 자, 그럴 때 자기가 신의 성품을 잘 만든 사람은 그런 위기에서 자기를 지킬 수가 있어요. Харин яадаг гэхээр хэрвээ таны дотор тэг бурханлаг чанар хөөрхөн өсөөд ингээ явж байгаа тохиолдолд байхад та тэр төсөөлөжгүйсэн үйл явц донд болохоор жанжин шугам ингээ барьж чаддаг. 지나간 시간에 우리 노예에서 아주 큰 일이 일어났습니다. Өнгөрсөн 7 хоногт одоо жишээлбэл Солонгос гэхэд одоо энэ пасторын одоо тэр пасторын холбоо шүү дээ тэнд их том асуудал үүссэн. 예전에 몽골에 가서도 강의했던 우리 유성민 목사님이라는 분이 계시는데 그 목사님 사모님이 목요일 날 돌아가셨어요. Нөгөө нэг хамт одоо мөр зэрэг цэцдэгтэй те Монголд ч гэсэн очиод хичээл зааж ирсэн Юсонми гэдэг пастор байгаа байхгүй юу? Тэр пастрын эхнэр нь өнгөрсөн 4 өдөр өнгөрсөн гинтхэн. 자, 저도 충격을 받았지만 우리 집사람도 충격을 받았습니다. Ингээд хинч бодоогүй байхад гинтхэн өнгөрсөн болохоор пасторч тэр самонимч тэр бүгдээ шоконд орсон. 왜냐하면 그 사모님이 우리 노예에서 가장 젊어요. 이제 47살밖에 안 먹었어요. Тэр хүн болохоор ерөөсөө одоо тэр хамгийн залуу одоо самонимд ордог өсгөн нэ 47 настай.
또 아이들도 아직 어립니다. 애들이 넷이나 되는데 Хүүхд өрөө хүүхдтэй, хүүхдүүд нь айгу жоохон. 교통사고로 돌아가셨어요. Оо, тэгээ бүр юугаар өнгөрсөн гэсэн чинь зам тээврийн ослоор өнгөрсөн. 다른 교회 일을 좀 도와주고 이제 아이들 저녁에 밥을 해주려고 돌아오는 길에서 큰 트럭이 사모님을 쳐가지고 거기서 축사했어요. Гоё. Тэгээ нөгөө нэг өөр чуулганы ажил тусалчаад гэрлүүгээ одоо харж явсан юм байна. Хүүхдүүдэд хоолыг идэх гээд харж явж байгаад замдаа нэг том 38 машин мөргөөд газар дээр нь явчих. газар дээр өнгөрцөн. 그 사모님은 제가 불과 2주 전에도 어떤 집회에서 만나가지고 같이 인사도 나누고 했던 아주 어떤 젊은 사모님인데 그 사모님의 아이 중에 막내가 승희라는 애인데 항상 엄마를 옷을 붙잡고 다녀요. 그리고 쫓아다니는 그런 아이가 있었는데 너무 안타깝더라고요. 가서 보니까. 그러게요. Тэгээ тэр 2-7 хоногийн өмнө ихтчил нөгөө нэг одоо зөвлөлдөөн дээр уулзаад мэдлээд ижсэн юм хүн. Тэгээд нэг баг хүүхэд нэг байхгүй сэгний гээд тэр хүүхэд нь болохоор үргэлж ээжтэйгээ хамт явдаг хүүхдээс ингэнэ. Тэгээд одоо ингэ бодглохлоор их сэтгэл өвдмөр тийм үйл явдал тохиолсон. 또 그 목사님이 교회가 아주 어려워요. 개척교회입니다. Тэгээд тэр одоо тэр пастрын чуулганы ч гэсэндээ дөнгөж шинээр эхэлж байсан тийм чуулган. 그런데 그 사모님이 아주 그 아이들을 잘 지도하고 또 성도들을 잘 케어해서 교회가 그 사모님이 없으면 안 되는 그런 교회예요. Тэгээд чуулганы хувьд ч гэсэндээ нөгөө нэг одоо самууны хувьд ч одоо ээж нь л гэсэн үг шүү дээ тийм ээ чуулганыхаа хувьд тэгээд тийм нөгөө чул үүрэгтэй хүн байсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд одоо тэгээд ер нь юм болгонд самууны байхгүй болохгүй тийм чуулган байсан. 어떻게 보면 참 그 교회에 큰 위기가 왔습니다, 지금. Тэгээ харах юм бол тэр чуулганд тий маш тийм том цохилт болж байна тий. 자, 애들이 장례식에 아주 많이 왔더라고. 아이들이. Тэгээ нөгөө нэг одоо юу нэ оршуулах ёслол нь болоод өнгөрцөн байгаа байхгүй. Тэгээ оршуулах ёслол дээр нь одоо хүүхдүүд их ирсэн гэдэг. 그것은 그 사모님이 그만큼 그 아이들을 잘 돌보고 사랑했다는 증표지요. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр тэр одоо самууним те чуулганы хүүхдүүдийн төлөө ингээд үйлчилж ирсэн гэдэг ингээд харагдах учраас 어제 이 카톡이 왔는데 카톡을 보니까 불과 일주일 전에 같이 은혜를 받으면서 찬송을 하고 아이들을 위해서 기도해주고 열심으로 같이 아이들을 섬겼는데 이번 주에는 사모님이 없어가지고 이제 오늘 가족들하고 그 교인들하고만 예배 드리는데 참 눈물을 많이 흘렸나 봐요. Тэгээ нөгөө өчтөр каток гэсэн гэнэ мессеж ирсэн чинь тэр чи одоо өмнөх 7 хоногийнх нь хагасан бүтэн санал гихт чинь нөгөө нэг хамтдаа ивэлээ хуваалцаад одоо тий гоё ингээ хөгжилтөөд магтанд болоод ингээ байж байсан хүмүүс маань энэ 7 хоног гихт чи гэнтэнэ тэр орон зай байхгүй болчингууд айгүй тийм хоос оргоод маш ингээ хэцүү байсан юм шиг байна. Их ингээ хүндэс юм шиг байна. 참 어떻게 표현을 못 하겠더라고요. 안타까워. Ерөөсөг одоо тэр төсөөлөхөд хэцүү те инглээ тэглэг хэцүү ийм байдал болсон байна. 근데 그 목사님이 젊은 목사인데 이 젊은 목사님이 흔들림이 없어요. Гэтэ тэр пастрыг нь харсан чинь одоогоор бол залуу хүн шүү дээ. Гэтэ залуу хүн гэлээ ч гэсэндээ тэр пастрыг харах юм бол ямар нэгэн тийм одоо хямарсан унсан тийм зүйл ингээ харагдахгүй байгаа одоогоор. 자신이 그 사모의 목까지 더욱 충성하겠다라고 고백을 하더라고요. Гэхдээ яг гэхээр илүү бүхний зориулнаа гэд ингээд бас хэлсэн гэж. 아마도 신의 성품을 잘 만들었기 때문에 어떻게 보면 그런 위기가 왔을 때 실족하지 않고 또 견고히 선 것 같아요. Магадгүй тэр хүний дотор те бурханлаг тэр чанар маш сайн ингээд өсөж исэн болохоор энэ дунд ч гэсэндээ ингээд яахгүй те жанжин шугам алдахгүй ингээд бацгах чадж байгаа юм шиг байна. 여기 11절에는 자, 이 신의 성품을 잘 만들면 또 이렇게도 말씀합니다. 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너에게 주시리라. За хэдл 11-ийг цаашаа харъя. 2 дугаар бид 1-ийг 11 харах юм бол ингэснээр бидний эзэн бөгөөд Христ Иесус Христийн мөнх хаанчлалт хамтдаа хангалттай орох болно гэж хэлсэн мөнх хаанчлал руу. 우리가 천국에 갈 때 넉넉한 모습으로 간다는 거예요. 넉넉한 모습으로.
Тэгээ бид нэрийг харахад хэдүүлээ энэ бурхлаг чанарыг дотроо өсгөх тусам Тэнгэрийн хаанчлалд орохдоо хангалттай тэгээ ингээд нүүр бардам орно гэсэн. 여러분들 한번 생각해 보세요. 어떤 이제 아버지가 어디 먼 데 가서 일하고 돌아올 때, 집에 올 때 아주 선물을 가득 가지고 와서 우리 가족에 들어오면 자녀들이 얼마나 기뻐요. Хэдүүлээ ингээд бодож үзье л да. Жишээлх юм бол аав нь ингээд ажилд яваал тий. Гол ажилд явж байгаа л маш их ингээд зүйл аваад зөндөө олон бэлэгтэй ингээд ирэх юм бол ямар гоё ингээд тий. Хангалттай нүүр бардам ирнэ тий. Хүүхдүүд нь ч гэсэн баярлалаа л гүгээд чинь. 우리가 천국에 갈 때, 하나님 앞에 갈 때 그렇게 넉넉하게 많은 선물 보따리를 가지고 하나님 앞에 갈 수 있다는 거예요. Бид нар ч гэсэндээ тий бурхан аавынхаа төвөрлөө гүүхтэй яг тэгнэ гэсэн үг. Маш олон төрлийн тий үр жимстэйгээр эзэн рүү ингээд очно гэсэн. 그렇기 때문에 우리가 잠시 왔다 가는 인생인데 이 세상에서 우리가 신의 성품을 잘 만들도록 힘을 써야 되겠어요. Тэгээ бидний хувьд бол энэ дэлхий бол түр байж байгаа л өнгөрөх зогсоолчтой тийм ээ. Тэгэхээр энэ зогсоол дээр түр зогсож явах үедээ хэдүүлээ бурханлаг чанар гэдэг зүйл дээр илүү анхаарч энийг өсгөхдөр илүү хичээцгээе. 여기 12절 말씀 지난번 주에 이렇게도 말했습니다. 너희가 이것을 알고 이미 있는 진리에 서 있으나 내가 항상 너에게 생각나게 하려 하노라. 이렇게 말씀을 했어요. За цааш нь 12 дугаар ишлэгийг харах юм бол тэгсэнтэй та нар үүнийг мэддэг бөгөөд тэгээ аль хэдийн өөрсдөд чинь байгаа гэдгийг ойлгож байгаа учраас эдгээр би танаас зүгээр сануулж байгаамаа гэж бид нар хэлж өгсөн. 그러니까 사도 바울이 왜 신의 성품을 담도록 그들에게 당부했는지 구체적으로 그 이유에 대해서 말씀한 겁니다. Тэгээд энэ ч болохоор тэрнээс цаашаа харах юм бол Эсэлж Петр яагаад бол энийг тэгээ бурханлаг чанарын талаар татгалзуулж байгаа вэ гэдгийг цаашаа ингээд л харна. 자, 이것은 뭐 지금 베드로 후서는 어떻게 보면 바울이 소아시아에 보내는 두 번째 편지인데 지금 처음 얘기하는 것이 아니라 베드로가 소아시아에서 그들을 살필 때 이미 그들에게 신의 성품을 닮아가도록 당부를 했다는 겁니다. Тэгээ энэ 2 дугаар Петр ном болохоор Элч Петр нэг бага Азийн итгэгчнэрт бичиж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бага Азийн итгэгчнэрт бичиж байгаа 2 дахь цагтл боловч тэрээр энэ удаадаа бурханлаг чанарын талаар анх удаа дурдаагүй урд нь бас тэднэртэйгээ хамт байхдаа бурханлаг чанарын талаар бас аль хэдийн заажсэн гэдгийг эндээс бид нотолж харж болж байна. 12 дугаар ишлээс. 소아시아 성도들이 그 베드로의 당부를 듣고 신의 성품을 지금 만들어가고 있다는 것을 너희가 진리에 서 있으나 이렇게 표현한 겁니다. За тэгээ энэ дээр тэд нэр аль хэдийн бурханлаг чанарыг одоо өсгөөд явж байгаа гэдгийг юу гэж хэлсэлээ та нар үнэн дээр ингэ зогсож байгаа гэж ингэ хэлж өгсөн. 그런데 왜 또 다시 당부하느냐면 꼭 이제 사도 바울이 13절에도 말씀했지만 자신이 항상 그렇게 육체를 가지고 그들과 함께 있는 것이 아니에요. За тэгээ тэгвэл яагаад тэгвэл дахиад энийг сануулж байгаа вэ гэхээр 13 дугаар ишлэлээр харах юм бол мэдээч хэрэг тэр Элч Петр үргэлж одоо мах бодороо тэднэртэй хамт байгаад байхгүй тий гэдгийг хэлсэн. 다시 말한다고 하면 사도 바울이 이제 순교하거나 또 천국에 가게 되면 남겨진 그들이 변함없이 사도 베드로의 당부를 기억하면서 자신을 만들어가도록 권면하기 위해서 이렇게 말씀한 겁니다. Тэгээ Элч Петр магадгүй одоо нөхцөл байдал дундаа тийм ээ одоо дахиад уулзах цаг гарахгүй байх ч үгүйсэхгүй. Гэхдээ дахиад уулзах цаг гарахгүй байх ч үгүйсэхгүй учраас тэд нэр ямар ч тач өөрсдийн багш болсон, өөрсдийн одордогч болсон тий Петригийн сануулгуудаар үргэлж хүчрхэгжүүлсэй гэдэг үгнээсээ эдэнд дахин сануулж өгсөн гэж хэлсэн. 자, 여러분들도 기억할 겁니다. 언젠가 저도 천국에 갈 건데 내가 간 뒤에도 제가 여러분들에게 당부한 말씀이 기억이 날 거예요. Магадгүй энд байгаа хүмүүс бүгдээрээ л Тэнгэрийн хаанчлал руу яг нэг л мэдгээд явна тий. Тэгээ магадгүй пастор одоо биднэрт ингэ зааж байгаа. Тэгэхээр пасторыг тийшээ явсны дараа ч гэсэн бид нэр энийг бас санах бах тий. Пастор ингэ зааж ирсэн даа гэд санана. 그 말씀을 가지고 여러분들이 계속해서 자기를 만들어 가도록 힘을 다하는 거. 그것이 어떻게 보면 베드로의 당부의 메시지하고 똑같습니다. Тэгээ бид нэр тэр үед яг хөглөөрэ зааж исэн хичээлүүдийг ч юм уу те загчсан захиасуудыг дагаад ингээ хичээх болно. Гэхдээ яг тэрнтэй ижилхэн одоо дүр энэ агуулга дээр харагдаж байгаа гэсэн Петр болон итгэгч нарын хооронд 그것이 사도 베드로의 사명이라고 하는 것을
여기 13절에 말합니다. 내가 이 장막에 있을 동안에 너희를 일깨워 생각나게 함이 옳은 줄로 여기노니 이렇게 말씀해서 그래서 За тэгээ Элизабет бас 13 дээр юу гэсэн гэхээр асар дотроо байх үедээ та нарыг сануулгаар сэрэх нь зөв гэж үзлээ гэж хэлсэн буюу та нарыг сануулгаар сэрэх нь миний үүрэг гэж би үзэж байна гэж ингэж хэлсэн. 여기 장막은 어떤 장막이에요? За энэ дээр асар гэдэг нь юу гэсэн утга байна вэ? 우리 육체를 가리킵니다. 우리 Энэ 육체의 장막을 хэлж байгаа гэсэн юу? 우리가 육체를 가지고 이 세상에 살아가는 동안에 이 우리에게 맡겨진 양떼들을 잘 일깨워서 그들이 자라나도록 돕는 것이 그것이 올바른 일이라고 사도 베드로는 이야기하는 거예요. Тэгээ бид нэр бас өөрсдөө гэсэн асартай шүү дээ тийм ээ. Махан биетэй энэ дэлхий дээр байх үедээ асар махны тайлхаас өмнө танд өгөгдсөн хондууд байна уу? Танд өгөгдсөн тийм хариуцласан хүмүүс байна уу? Тэднэрт бид нэр сайн зааж өгөх нь бидний үүрэг гэдгээс чи хэлж өгч байна. 그래서 여러분들도 마찬가지입니다. 여러분들이 여러분들의 자녀들을 또 여러분들의 양떼들을 위해서 끊임없이 이렇게 하나님의 진리의 말씀을 또 신의 성품을 닮아가도록 권면하는 것이 그게 사명이에요. 그게 올바른 일입니다. Тэгээ бидний хувьд ч гэсэндээ тийм ээ. Одоо танд бурхны даатад танд даатуулсан юу байна уу? Үр хөвгүүд байна уу? Тэ хонь сүрэг байна уу? Тэр бүхэн дээр та тэр хүмүүстэй энэ бурханлаг чанарын талаар зааж сануулж өгч явах нь бидний бас эзнес авсан үүрэг нэг гэсэн. 그래서 여기 14절 15절에 이는 우리 주 예수 그리스도께서 내게 지시한 것 같이 나도 나의 장막을 벗어날 것이 임박한 줄을 알미라. 그렇게 말씀합니다. За тэгээд 14 15-ыг үсгэн мөлтгсөн тийм ээ. Ингэхдээ бидний эзэн Есүс Христийг надад тодорхой болгосончлон би удахгүй асраа тайчгаа мэдж байгаа гэдэг хэлчихсэн. 사도 바울에게 예수님이 내게 지시한 게 있다고 그랬습니다. 그건 뭐냐면 과거 사도 바울이 사도 베드로가 예수님께서 나중에 너를 이렇게 그 붙잡는 자들이 너를 띠띠울 것이다. 쉽게 해서 묶어서 너희에게 고난이 올 것이라고 하는 메시지를 과거에 증거한 것이 있습니다. 그대로 이제 그 시간이 임박했다고 얘기하는 거예요. Тэгээ өмнө нь эзэн Есүс Петрт хэлжсэн тийм ээ. Чамайг ингээ хүмүүс бүслээд чиний өсөөгөө газар руу явуулнаа гэж хэлжсэн. Тэгээд яг тэр үеийн одоо гэдэг Петр ойлгосон гэсэн үг. Буюу угаасаа цаг нь ирсэн байна гэдэг Петр мэдчихсэн. өөрийнхөө явахыг. 사도 베드로가 이제 자신이 이제 잠시 후면 순교할 건데 그 순교의 시간이 임박했다. 그렇기 때문에 나는 마지막까지 그 임박한 중에라도 내가 떠나간 뒤에는 끊임없이 자기를 만드는 훈련을 잊지 않고 계속해서 진행해 나갈 수 있도록 이렇게 당부하는 거라고 얘기하는 거예요. За тэлж Петр болохоор угаасаа удахгүй те энэ дэлхийг орхино гэдгийг мэдчихсэн болохоор явхаас өмнө буюу байгаа энэ хугацаа болгон дээрээ болж игэл хүмүүст өөрийнхөө одоо тэр цахаасуудыг өгөхийг хүссэн байгаа да тий. Тэгээд энэ дээр тийм учраас гэд эдгээр дахиж ингэ сануулсан гэдгийг тайлбарлаж өгсөн. 그래서 15절에 내가 힘써 너희로 하여금 내가 떠난 후에라도 어느 때나 이런 것을 생각나게 하려 하노라라고 마지막으로 당부했던 겁니다. Наад 15 дахь эшлэлдэр бас дахиж хэлсэн тийм ээ. Намайг олдсны дараа та нар эдгээр зүйлсийг үргэлж санах чадвартай байгаасаа гэсэндэ би бас хичээх болно гэж хэлсэн. 그렇기 때문에 저와 여러분들도 마지막까지 우리가 떠날 시간이 임박해질 때까지 자녀들에게 또 성도들에게 어찌 보면 하나님의 뜻을 또 하나님의 진리를 또 신의 성품을 만드는 방법을 계속해서 권면하는 것이 중요합니다. Тэгээ бид нэр ч гэсэндээ эндээс бас суралц ёстой зүйл нь бид нарт мөн өгөгдсөн тодорхой хугацаа гэж байгаа. Тэгээ тэр хугацаанд эцсээ хүртэл нь тэгээ бурхны төсөл түүний үнэн бурханлаг чанарын талаар үргэлж бид нэг санаадаг байх хэрэгтэй. өөртөө үлгэрлээд бас 베드로가 여기 15절에는 여기 16절에는 그렇게 말합니다. 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심을 너에게 알게 한 것이 교묘히 만든 이야기를 따른 것이 아니다. 이렇게 얘기합니다.
За тэгээ 16-аас цааш арах юм бол гэсэн тий. Та нар эзнийг мэдэх эзнийхээ хүч чадал ба түүний тухай бидэрт ингэ мэдүүлсэн, мэдгдсэн байгаа. Тэрнээс биш бид нэр а тий домгуудыг дагаагүй гэдэг дахин сануулсан. 여기 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심은 장차 주님이 심판하러 세상에 오실 것을 또 성도를 구원하러 세상에 오실 것을 말씀하는 거예요. Энэ дээр хэлж байгаа тий Христийнхээ хүч ба түүний ирэх тухай гэдэг нь болохоор энэ юу гэлж байгаа гэхээр эцсийн өдрийг хэлж байгаа гэсэн үг тий. Эцэст нь эзэн шүүлтээр ирэх болно гэдгийг сануулж тэрний талаар хэлж байгаа. 자, 그런 일들이 교묘히 만든 이야기를 따른 것이 아니라는 말은 헛된 이야기나 거짓말이 아니라는 거예요. Тэгэнгүүтээ эдгээр зүйлсүүд нь зохиогдсон домгууд биш гэдэг нь болохоор зүгээр нэг хий хоосон ч юм уу тий ам дамжсан хоосон яриад биш гэдгийг хэлж өгсөн. 자, 예수님이 장차 재림하실 거에 대해서 사도 베드로는 그 증거를 갖고 있습니다. Тэгээ эзэн Есүс дахиад ирээдүйд те дахин ирэх тал дээр Илч Петр болохоор тэрний баталгааг өөртөө байлгаж ирсэн. 그래서 그 아래 보면 우리는 그의 큰 위엄을 친히 본 자라라고 고백을 하는 거예요. Тэр харин юу гэсэн гэхээр харин бид түүний сүр жавхлаг нүдээр гэрчлэгчд байсан гэдгийг хэлж өгсөн. 자, 크신 위엄을 어디에서 봤죠? 사도 베드로가? Тэгвэл тэр одоо тэр Петрт ирсэн тэр илчлэл нь хаанаас ирсэн бэ? 자, 누가복음 9장 28절로 35절에 보면 예수님이 헐몬산에서 변화되신 모습이 거기 기록이 되어 있습니다. За 누가복음 9장 28절로 35절이요. Тэгээ Лук номны 9-ийн 28-аас 30-ыг харах юм бол тэрэн дээр Петр угаасаа харсан тийм ээ нөгөө уулан дээр Иесусийн төрх өөрчлөгдөж байгааг тэр харсан. 자, 그래서 사도 베드로는 예수님이 변화산에서 헐몬산에서 변화되신 모습을 보면서 예수님이 이런 분이시구나 하는 것을 나중에 깨닫게 됩니다. Тэгээ тэрээр хоёудаа магадгүй хараад гайхсан гэсэн дараад нь харин Христ үнэхээр тэр мөн байна гэдгийг ингээ ойлгосон баг тийм. 예수님이 변화산에서 호련히 변화될 때 거기에 모세와 엘리야가 나타났어요. Тэнд яасан бэлээ? Мосе бас Илия бас гарч ирсэн тий. Гарч ирж Христтэй уулзсан. 그분들과 예수님이 장차 구속에 대해서 이야기를 나누는 것을 들었습니다. Тэгээ тэр гурав Мосе, Илия, Есүс юу ярьсан бэлээ? Одоо удахгүй болох гэж байгаа зүйлийн талаар тий авралын үйлсийн талаар ингээ ярилцсныг нь сонссон ба. 볼 수 없는 것을 본 것이고 경험할 수 없는 것을 경험한 겁니다. Тэд нэр хизээж төсөөлөөгүй те хизээж харж чадхаагүй тийм зүйлсүүдийг харсан, мэдэрсэн баг. 그런가 하면 나중에 예수님이 죽었다가 부활하셔서 베드로에게도 4번이나 보여주셨어요. Тэгээ бас дахиад харах юм бол эзэн Иесус залмаа дээр цовдлогдоод насварсныхаа дараа тий дахиад амьсанхаа дараа эзэн Петрт бас 4번 юм уу? 4번. 4 удаа харагдсан гэж. 자, 베드로도 이제 나중에 예수님이 감람산에서 승천하실 때 500여 명의 형제들이 예수님 승천하신 모습을 보았습니다. Тэгээ бас эзэн Иесус дараад нь дээш тэнгэрт өргөгдөх үед те 500-аад орчим хүн түүнийг ингээ бодтор харж ирсэн. 자, 그런 모습을 보면 장차 주님이 재림하실 것, 또 세상을 심판하고 성도를 구원하시는 부분들에 대해서 교묘히 만든 헛된 이야기가 아니라는 것을 이렇게 증거하는 겁니다. Тэгээ Петр энэ мэт зүйлсүүдийг харж ирсэн учраас тэрээр юу гэсэн гэхээр одоо энэ дахин ирэлт болон тэгээ дэлхийн төгсгөлийн талаарх энэ яриануд нь зүгээр нэг хоосон хийх осон үг биш ээ. Энэ үнэхээр бодтой гэдгийг ингээд хэлж өгч байна. 자, 베드로가 그 변화산에서 예수님 변화되신 모습을 보고 거기에서 이야기를 합니다. 거기 어떻게 보면 변화산에 가서 같이 베드로, 야고보, 요한이 예수님을 따라가서 이따가 거기서 예수님 변화되신 모습을 봤습니다. 그런데 거기에서 사실은 베드로와 야고보, 요한이 거기서 자고 있었어요. 졸고 자고 있었는데 눈을 떠보니까 예수님이 호련히 변화된 모습을 보고 뭐라고 얘기합니까? 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 모세를 위해서 엘리야를 위해서 주를 위해서 초막 셋을 짓겠다라고 얘기한 적이 있습니다.
За тэгээд тэр эзэн Иесус уулан дээр уулан дээр хувирч явах үед нь магадгүй тухайн үед чинь Петр болон Яков, Йохан нар ингээм хамт явж исэн тийм ээ. Тэгж жагаад тэр гурав яасан гэхээр яг үнэндээ одоо юу нойронд давтчихсан. Нойронгүйлчихсэн ийм bijis үе байж. Тэгж жагаад нэг ингээ харсан чинь тэд нэр энэ Мосе, Илия, Иесус тэг ингээ ярьж байгааг хараад яасан блэ? Оо бид нар энд байх нь сайн боллоо. Би Мосед нэг асар, Илиад нэг асар, бас эзэн Ирээсэд нэг асар ингээ бариад өгөө. Тэг бид нар энэ чинь ингээ байя гэж ингээ хэлж байгаа. 얼마나 그것이 좋으면 그렇게 표현했겠나 한번 생각해 보세요. Тэгэд бидлээ бодож үзэхэд тэр хичнээн сайхан байсан болоод Петр тэмцээ үлдэхийг хүсэжсэн бол тий. 자, 그럴 때 거기에서 하늘로부터 소리가 났습니다. 이는 내 Петр 사랑하는 아들, 내 үгнээс 기뻐하는 자라. 이렇게 소리가 났죠. За тэгсэн чинь тэнгэрээс ингээ дуу гарсан тийм ээ. Түүнийг сонсоорой гэдгсэн. 자, 그럴 때 여기 베드로가 곧 깨달은 것은 그가 하나님 아버지께 존귀와 영광을 받으셨느니라라고 이렇게 고백을 해요. За тэгээд тэр үсэлээр тэр бол одоо алдрыг те сүр жолонтой алдрыг авсан нэг юм аа гэж хэлж өгсөн. 자, 하나님 아버지께서 존귀와 영광을 예수님께 주셨다는 것은 베드로가 거기서 발견한 게 뭐냐면 예수님이 구속 사역을 위해서 이 땅에 오셨구나. 하나님이 친히 보내서 메시아로 오셨구나라는 것을 거기서 확실히 깨달았다는 얘기예요. За त्यसээс шинэ 17 гарах юм бол тэгсэнтэй тэрээр буюу Иесус эцэг бурхнасаа хүндлэл ба алдрыг хүлээн авсан гэж ингэж хэлсэн. Тэр нь юу асуудалтай гэхээр эзэн Иесус өөрөө энэ дэлхий дээр авралын төлөө энэ зорилгын төлөө өөрөө ингээд бодитоор ирсэн байна гэдгийг нь тэр бүрэн ойлгосон гэсэн үг. 또 예수님의 존재가 얼마나 존귀하고 영광스러운 분이신가를 거기서 또 깨달았던 겁니다. Тэгээ бас эндээс юу мэдсэн гэхээр эзэн Иесусийн тэр одоо дүр төрхтэй хичнээн одоо нандин хичнээн эрхэм бэ гэдгийг бас ингээ ойлгосон гэж. 그리고 18절에도 이 소리는 우리가 그와 함께 거룩한 산에 있을 때 하늘로부터 난 것을 들은 것이라라고 얘기하죠. 그래서 Тэгээд 16 дугаар ишлэгийг харах юм бол үгсэн гэхээр бид түүнтэй хамт ариун уул дээр байхдаа Тэнгэрээс гарсан энэ дууг сонссон гэж хэлсэн. 자, 어떻게 보면 베드로는 직접적으로 예수님이 변화되신 모습을 보았고 들었습니다. Тэгээ Петр болохоор үнэхээр шууд утгаараа шууд өөрийнхөө нүдээр Иесусийн өөрчлөгдөхийг харсан бас Тэнгэрээс түүнд хэлж байгаа дууг сонссон. 그 모습을 통해서 예수님의 능력과 또 예수님이 장차 강림하신다고 하는 것이 헛된 말이 아니라 이건 사실이구나. 이건 분명한 확실한 것이다라고 소아시아에 있는 성도들에게 선포하는 거예요, 지금. Тэгээ тэрээр яасан гэхээр үнэхээр өөрийнхөө нүдээр харж чихээрээ сонссон хүн гэдэг утгаагүй хүн учраас Иесус Христ ирнэ гэдэг тэр агуулгач нь худлаа яриа ерөөсөө биш ээ гэдгийг дахиад энэ бага азд байгаа итгэгч нарт дахин сануулж өгч байгаа тийм ээ. 자, 우리는 어떻게 보면 말씀을 통해서 그것을 믿습니다. 또 어떻게 객관적으로 뭐 이렇게 예수님의 능력을 경험한 사람도 있겠지만 그렇지 못한 사람들도 있을 겁니다. Тэгээ бид нэр болохоор энэ талаар хаанаас мэддэг вүлээ? Бид нэр бүгдээрээ эзний үгээр дамжуулаад мэдэж авч байгаа тийм ээ. Тэгээ бас зарим нь яадаг гэхээр хамаар ингээд сонсоод мэдсэн ч хүмүүсээс байдаг. 그러나 반드시 예수님이 재림하시는 것은 그것은 필연적인 사실입니다. За тэгэхээр Иесус заавал дахин ирнэ гэдэг бол үнэхээр зоолттой үнэн зүйл байгаа. 아멘. 그런 사실을 또다시 객관적으로 깨달을 수 있는 방법에 대해서 19절에 이야기합니다. За тэгэхээр тэгвэл тэр талаар бас дахиад энэ үнэн гэдгийг дахин яаж чи ойлгож болох вэ гэхээр 19 дэх эшлэлээ хэдлээ харцгаая. 아주 중요한 말씀인데요. 자, 19절에 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비추는 등불과 같으니 날이 새워 샛별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳으니라라고 말씀합니다. За 19 дээр ингэсэн те үгээр бид илүү баттайгаар иш үзүүлэлгийн үгтэй үүр цайж өөрийн цолмонг зүрхэнд чинь нэг хийх хүртэл харанхуй газар гэрэлтэж бид энэлэг анхаарах мэт та нар түүнд анхаарал тавихта сайн байдгаа. 아멘. 이게 뭘까요? 어떻게 보면 Энэ юуны талаар ярьж байгаа вэ? 자, 자신이 눈으로 본 예수님 변화된
변화사는 그 눈으로 보는 확신보다도 더 확실한 것이 있다는 거예요. За тэгээ энэ дээр бас юу гэхээр энэ одоо илүү баттай гэдэг нь юунаас илүү баттай гэж гэхээр Петр өөрийнхөө нүдээр харсан, өөрийнхөө чихээр сонссон тэр одоо гэрчлэл байна тийм ээ. Гэтэ тэрнээс ч илүү баттай зүйл биднэрт байгаа гэдэг хэлж өгсөн. Тэр юу вэ? 그것은 어두운 데서 비추는 등불과 같다고 그랬습니다. тэрийг болохоор юу гэсэлэр бас тэр бол харанхуй газар гэрэлттэй дэнлүү мэт гэж хэлсэн. 어두운 데서 등불이 비치면 어두운 것이 다 드러나죠. Харанхуй газар бид нэр дэллүүг аваад орох юм бол тэр харанхуй шууд алга болдог тийм ээ. 그게 뭘까요? Тэр юуны талаар ярьж энэ юуны талаар ярьж байна гэж бодож байна. 여기 날이 새어서 샛별이 너희 마음에 떠오르기까지 그랬네. 우리 마음속에 날이 새어서 샛별이 떠올라야 돼. Бид нэр энэ дээр ингэсэн те үүр цайж өөрийн цолмон зүрхэнд чинь гих хүртэл гэж хэлсэн те. Өөрөөр хэлбэл бидний дотор ч гэсэндээ тэр үүр цайж байгаа юм ингээ гэгээлэг болж ингээ гэгээ орох хэрэгтэй гэсэн. 그러한 역사를 우리가 경험하고 또 Бид нэр 느껴야 됩니다. бид нэр тийм зүйлийг ингээ бүр сэтгэлээрээ өөрсдөө боддоор мэдэрч те ингээд мэдэрч ингээ мэдэрч үзэх хэрэгтэй. 그게 뭐냐면 성령의 충만한 역사로 영안이 밝아지는 거예요. За тэгэхээр тэр нь юу гэлж гэхээр ариун сүнсний тэр дүүргэл дээр те ариун сүнсний тэр хүчээр хүний дотор ингээ дүүргэгддэг те тэрийг хэлж байгаа гэсэн. 또 성령의 충만한 역사가 찾아올 때 진리에 대해서 확신이 생기고 그 말씀이 분명히 믿어지는 역사가 나타납니다. За тэгэхээр бидний дотор бид нар л тэ ариун сүнс гэдэг бидний тэр орших үед яаж вэ гэхээр үнэн нэг ойлгох ойлголтын дээр бүрэн ингээ зохиоцох хэвээр тийм ээ үннийг хайрлах тэр хайр сэтгэлсэндээ бат болж ирдэг. 그럴 때 그 심령 속에 큰 확신이 찾아오는 거예요. Тэгээд тэлэр яхахлаар бидний сүнсэнд маш тийм бат ийм итгэл тий бидний сүнсэнд ингээд ирдэг тогтдог. 이게 굉장히 중요합니다. 우리 속에. Энэ бол бид нэр анхаарах хэрэгтэй маш чухал агуулга байна. 자, 여기 데살로니가전서 1장 6절 이런 말씀이 있어요. 데살로니가전서 1장 6절에 Tessalonicense 1-장 6절. 예. 네. нэгдүгээр Тессалоник 1-ийн 6-ыг харах юм бол 자, 또 너희는 많은 환난 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었으니 이렇게 말씀합니다. за энэ дээр юу гэсэн гэхээр та нар үлэмж зовлон дунд ариун сүнсний баяр хөөртэйгээр үгийг хүлээж авсан биднийг болон эзний дуурайгчд болсон гэж хэлж гисэн. 복음을 대적하는 사람들 때문에 많은 환난을 받았습니다. 초대교회 성도들이. 근데 эхний одоо бидний итгэлийн анхагч нар тийм ээ хамгийн анхны чуулганыхан бол итгэл гэдэг зүйлээс болон маш их ингээ хавчдаж исэн. 근데 그들에게 성령의 기쁨, 성령의 충만한 역사가 나타나니까 그들이 그 환난 가운데서도 우리와 주를 본받은 자가 되었다 얘기하는 거예요. Гэтэ тэд нар яасан гэхээр эзэн дотор гэтэ тэд нар яаж гэхээр эзэн дотор түүнээс илүү нэг итгэлийг авсан гэдэг утгаараа бид нэр илүү баттай юутай байсан гэсэн үг. Сүнслэг талаараа илүү баттай байсан гэсэн. 사도 바울과 예수 그리스도를 어떤 고난 중에서도 환난 중에서도 담대하게 닮아가는 모습. 자, 그것은 어떻게 보면 그 속에 그들의 심령 속에 날이 새어 샛별이 떠오르는 것처럼 성령의 역사로 말미암아서 진리가 깨달아지고 확신이 생기고 담대함이 생긴 겁니다. Тэгээ бид нэр Паулч байна уу, Паулаас байна, Иесусээс байна те. Тэднэрээр дамжуулаад тэднийг явсан тэр мөрөөр явахдаа тэдний одоо тэр бат байгаа байдлыг харахтаа бид тэднээс суралцдаг байгаа тийм ээ. Паул ингэсэн байна, Иесус ингэсэн ингэ суралцдаг. Тэгээ тэр биднийг хараад сураад байгаа тэр хүмүүс тэдгээр одоо итгэлийн өвд эцүүд яасан бэ? Тэд нэр магадгүй тэ дотроо үүрэн цайтал, үүрийн цалмаг зүрхэнд гих хэмжээний хүртлээр одоо тэр босгон байгуулагдсан хүмүүс гэж бид нэр харж болно. 저와 여러분들이 어떻게 보면 눈으로 보는 것도 중요하지만 더 중요한 것은 여러분들 속에 성령의 역사로 말미암아서 진정으로 여러분들이 그 말씀에 대해서 확신을 갖고 그것이 믿어져서 이제는 그것을 사모하는 가운데 있게 되는 모습. 그것이 더 확실한 예언이라는 거예요.
Мгм. За тэгэхээр бидний болохоор бидний хувьд ч гэсэн ялгаагүй тийм ээ. Нүдээр харж байгаа тэр зүйлсүүдийг баталгаад ингээд хардаг. Гэхдээ бид нар илүүгээр сүнсэн дотроо бид нар илүү босгон байгуулагдаж илүү тий эзэнтэй ойр байх тусмаа яхаа гэхээр илүү батчижээдэг гэсэн. 전에 제가 어렸을 때 신앙생활할 때 중학교 다닐 때 그랬던 것 같아요. 중학교 다닐 때 교회 가면 목사님이 예수를 잘못 믿으면 지옥 간다는 걸 끊임없이 얘기를 했어요. 그래서 마음속에 걱정이 생겼습니다. 이 구원의 확신은 없고 이거 나 지옥 가면 안 되는데 지옥 가면 안 되는데 큰일 났네 이거 어떻게 하면 되지? 그런 걱정을 많이 했습니다. 어렸을 때. Мгм. Тэгээ пасторыг баг байхад үйлчилжсэн тэр чуулганых нь пастор гэдэг гэсэн нь чи өстэй сайн хийхгүй бол ер нь бол баах ч явах те дунд ангид захт нь чи сайн л хийхгүй бол жоохон бууцвал хийчих юм бол чи юу руу явнаа там руу явна шүү гэдэг ингээ хэлдэг гэсэн. Тэгээ пастор бодог. Гэхдээ там руу явна гэдэг хаа яг яавал там руу явахгүй байх юм бэ? Тэ одоо яг яах ёстой юм болов? Би ингээ яваад явж чад эцэст нь там руу очивол одоо юу болох вэ гэд ингэж боддог гэсэн. Тэгэл өөрөөр хэлэх юм бол тэр хүнд нь авралын одоо баталгаа гэдэг зүйл ингээ төрөөгүй байх үед ингэж их боддог гэсэн. 그런가 하면 그래서 강단에서 목사님 말씀을 전하는데도 때로는 그 말씀이 잘 믿어지지 않으니까 계속해서 걱정이 되고 염려가 되는 경우를 제가 경험해 봤어요. Тэгээ одоо тэгээд нөгөө нэг амхандаа чуулганд суугаал тэгээ ингээ үг сонсоол ингээ гэтээ тэр нөгөө эзний үг гэ дотор үг тэгээ дотор нь орж иж ингээ үр суулгадаагүй байсан болохоор үргэлж тэрнээс л одоо санаа зовдөг гэсэн. Хайцтай. 그런데 어느 날 성령의 역사가 찾아왔습니다. 성령의 Тэгээ нэгэн өдөр 감동의 역사가. ариун сүнсний одоо үйлс тий пастор тэр ингээ илэрхийлэгдсэн. 중학교 2학년 때 11월 달에 그랬어요. Тэр үед пастор болохоор дунд ангийн одоо 2 дугаар анги чинь манай монголоор бол ойролцоог 7 дугаар ангид байсан гэсэн байхгүй юу? 우리 교회에서 사경회라고 하는 우리 이제 성경 말씀을 이제 배우는 그런 모임이 한 주간 정도 있었어요. Тэгээд тэр чуулганы тэр 12 сард гэж байхгүй юу? Чуулган дээр нь одоо Библийн үг цээжилдэг нэг тийм одоо хөдөлгөөн үйл болсон юм байна л та. 7 хоногийн турш. 그때 강사 목사님이 박성신이라고 하는 목사님이에요. 박성신. тухайд тэр үгийг дамжуулдаг пастор болохоор Паксон Шин гэдэг хүн байсан гэж. 지금 미국에 계세요. Тэр хүн одоо Америкт бай тээ. 그 목사님을 통해서 성령의 큰 역사가 나타났습니다. Тэгээд тэр пастораар дамжуулаад ариун сүнсний үнэхээр ингээд том үйлс ингээд илэрхийлэгдсэн. 중학교 다니는 애들이 뭐가 준비가 됐어요. 준비 하나도 안 됐습니다. 가서 말씀만 듣고 있었는데 심령 속에 빛이 들어오는 거예요. 내가 뭘 어떻게 이 큰 자동차에 짐을 몽땅 싣고 갈 때 그 안에 있는 사람이 어떻게 제어를 할 수 없는 상태에 있는 것처럼 그냥 순식간에 막 끌려가는 거예요. 감당을 못할 정도로 그 속에서 하나님의 큰 감동이 우리 속에 찾아왔어요. За тэгээд тэр үед нь ясаг тэр пасторын үгээр дамжуулаад ариун сүнсний одоо юу гэх вэ? Үнэхээр хөдөлгөлт ингээ байсан гинэ бүр одоо өөрийн мэдлгүй ингээ бүр татаад ингээ оруулж ирсэн гэнэ өөрийг нь. 그걸 어떻게 표현을 하기가 어려워요, 사실은. Тэгээ тэр одоо яг тэр мэдрэмжийг одоо ингээ илэрхийлэхэд бас хэцүү үгээр. 자, 그걸 성령의 역사가 우리 속에 찾아올 때 어떤 생각이 일어나냐면 내 마음속에 천국이 찾아와요. 걱정이 없고 제일 첫 번째 찾아오는 것은 내 마음속에 평안이 찾아와요. 큰 평화가 찾아옵니다. За тэгэхээр ариун сүнс тэгвэл тань дээр бас ялгаа авахгүй ажилдгаа. Тэгэхээр тань дээр ирэхэд та тэрийг яаж мэдэх вэ гэхээр хамгийн түрүүнд ямар санаа зовёрг болчтой. Тэгээ хамгийн түрүүнд ингээ сэтгэл нь маш амар тайван болдог. 그 시대에 제가 어렸을 때는 우리가 많이 가난해서 밥을 굶는 아이들이 많았어요. 근데 그 교회에서 그런 은혜를 받고 나니까 밥 생각도 안 나고 또 앞으로 어떻게 살아갈 것인지 그런 거 걱정도 안 되고 아무것도 걱정이 안 되고 마음속에 평화가 찾아오는 거예요. Тэгээ тухайд болохоор ч нэг цаг үеийн байдал сайнгүй байсан шүү дээ тийм ээ. Тэгээ бүгдээрээ л ер нь хоол хомс ийм үе байсан. Гэтэ тийм байсан ч гэсэндээ яг тэр үгээр дамжуулаад ариун сүнсийг тэр бүртээд үгийг ингээ авах үед яаж гэхээр нөгөө тухайд нөгөө олдчихсан нормын жижигхэн хоол өгөхдөггүй ч гэсэндээ гидсэн өсөлөн биш дээ. Гидсэн цадчихсан. Тэ өөсө хоолны бодолч төрөхгүй ийм болоод ингээ гүйжсэн үе байгаа. 근데 그런 위로는 그
그런 위로는 세상에서 그 어떻게 보면 인간적인 면에서는 어떤 물질적으로 경험해 볼 수 없는 그런 감격입니다. Мгм. За тэр ингээ эзнээс өгдөж байгаа тэр амар тайван, тэр тайвшрал гэдэг зүйлийг одоо яг энэ шиг гэдэг ингээ зөөрлж зүйл дэлхий дээр байхгүй байгаад байна. 또 그런 감동이 들어오니까 담대한 마음이 마음속에 막 솟구치는 거예요. 담대한 마음. Тэгээ бүр ингээд тэр хөдөлгөөлтөөр бол хөдөлгөөлтөөс үсэж яасан гэхээр өөрийн мэдлгүй тийм бат байх гэсэн юм сэтгэлийг ингээд сэтгэл рүү ингээ урсаж орж ирсэн гэж. 제가 키도 작고 어찌 보면 그렇게 뭐 넉넉한 아이도 아니었기 때문에 또 나는 이제 말도 잘 안 하는 내성적인 아이였어요. 어렸을 때. Мгм. Тэгээ пастрын хувьд болохоор урд ер нь бол багтаа тийм дотгошоо хөвгтэйс юм байна л да. Сайн юм хүмч ярьдаггүй. Тэгээд яг гэхээр дотгошоо өөрийгөө илэрхийлж мэдэхгүй ийм хөвгтэйсэн. 또 시골에서 아이들이 나를 괴롭히고 또 나를 우습게 보는 사람들이 아주 많았던 그런 시대입니다. Тэгээ пастор шоолдог, доогоолдог тийм хүмүүс маш олонтой иргэн тойрондоо тийм үед угаасаа амьдарч байсан. 근데 교회에서 은혜를 받고 난 다음에 내가 여러분들에게 말하는 비밀이 하나 있는데 중학교 3학년 때 우리 교회 중고등부 아이들을 많이 전도해 가지고 내가 전도 부장이 됐어요. Тэгэхээр тэгээд тухайн үед нөө дунд ангийн дунд сургуулийн 2 дугаар курс гэж шүү дээ. 2 дугаар анги буюу 7 дугаар анги гэсэн үг байхгүй. Тэр үед тэр ариун сүнсээр хөтлөөгдөөд баталгаалт аваад ингэснээр яасан гэхээр дараа жил нь буюу одоо монголоор бол 8 дугаар ангидаа шүү дээ. 8 дугаар ангидаа маш олон хүмүүс сайн мэдээ тараагаад тухайн одоо хамгийн олон хүнд сайн мэдээ тараагч бас болж байсан гэнэ. 그리고 이제 중학교 3학년을 졸업하고 고등학교 1학년이 되었을 때는 우리 시골 교회 두옥교회라는 교회인데 그 교회에서 중고등부 회장이 됐습니다. За тэгэхээр тэрнээс гадна одоо нэг чуулган дээр нь байсан хүмүүс тийм ээ бас ивэлэг аваад ирэхдээ бүр юун дээр дунд ангийн хүүхдүүдийн бүр ингээд удирдахч болох хэмжээнд ингээд очсон. 우리의 그 교회에 나온 아이들 전도 많이 해가지고 그때 우리가 중고등부가 40명까지 모였어요. Тэгээд тухайн үедээ тий сайн мэдээ хүүхдүүдэд ялангуяа тараагаад гисэн чинь дунд ангийн гэгт чинь л орлоо 40 хүн байсан 40 хүүхд. 보통 중고등부 회장이 한 1년만 하고 또 중고등부 회장은 보통 3학년들이 합니다. 고등학교 3학년 애들이. 근데 이제 가장 이제 그 학년에서 그래도 가장 높은 학년이니까 그분들이 하는데 나는 고등학교 1학년, 2학년을 중고등부 회장을 했어요. Тэгэхээр одоо тухайн үед нөө тийм сургалтын зөвлөл гэж яддаг шүү дээ тийм ээ тэрэн шиг тийм зөвлөл дээр орох юм бол ихэнхдээ нөө зөвлөлийн гишүүд нь болохоор төгс сангийн хүүхдүүд хийдэг юм байна л да. Гэтэ харин эсрэгээр нэсгэлээр пастрын бодлохоор чинь дунд ангид байхдаа хүртэл тэрний ингээд дараа нь хийжсэн их хэмжээний ийм өөрчлөлтийг авсан гэж. 그것은 내가 중학교 2학년 때 받았던 그 은혜의 역사입니다. Тэгээ тэрийг би юутай холбоор тайлбарлах вэ гэхээр аюуны дунд сургуулийн 2 дугаар курст байхдаа авсан тэр ариун сүнсний хөдөлгөлттэй л холбоор тайлбарладаг. 성령의 역사로 말미암아서 내 마음속에 하나님 주신 담대함이 찾아왔어요. Тэгээ ариун сүнсний үйлсээр дамжуулаад хүний дотор бурхнаас өгөгддөг тэр бат байдал ингээ үүсдэг. 제가 지나간 주간에 한 주간에 산에 기도로 갔잖아요. 또 다음 주에는 나은기 목사가 또 산에 기도로 갑니다. 언제 기회가 되면 한번 우리가 기도하는데 한번 가서 보면 아이고 이런 데 가서 혼자 어떻게 기도하지? 여러분들 겁이 덜컥 날지도 몰라요. Тэгээ магадгүй те одоо одоо нэг чинь 7 хоногоор уул руу очиж залбираад байгаа ш тийм ээ. Одоо энэ 7 хоног чинь наангийн пастор явцсан. Дараа 7 хоног дахиад ингээ явна гэж байхгүй юу? Тэгэхээр магадгүй ингээд очиод залбираад ингэж байгаа. Хизээ нэг өдөр магадгүй хамт ингээд явах л ахaltaа тэгэх юм бол тэр үед та нар ингээд ийм газар тэгмүүд мэдрэх боломжтой. 나은기 목사가 기도하는 곳은 아주 깊어가지고 거기는 짐승들이 많이 왔다 갔다 합니다. Бид нар пастрын очдог тэр одоо юу залбирлын хэсэг болохоор илүү уулын гүн рүү ордог гинэ. Тэгээ тийч янз бүрийн амьтад бас ихтэй. 몇 년 전에는 큰 멧돼지가 죽었는데 얼마나 크냐면 소만한 멧돼지가 거기서 죽었어요. 그 앞에서. Тэгээ тухайн үедээ болохоор хэдэн жилийн өмнө бүр үхэр шиг хэмжээний том хэмжээний тийм ботон хайлсан тэндээс ингээд үхчихсэн тохиолдол. 전혀 걱정하지 않습니다. Гэтэ тэрлээгээд санаа зовох зүйл байхгүй байдаг.
날이 새워서 새별이 우리 속에 찾아온 다음에 그 성령 충만한 역사로 은혜를 받고 나니까 마음속에 큰 하나님이 주시는 천국의 위로, 어떻게 보면 그 위로 속에 자유함이 생기고요. 또 담대함이 생겼기 때문에 그런 겁니다. Яг тэгэхээр бидний дотор тий үүр цайж, өөрийн цалмын гээх хэмжээний тань ингээд тий гэрэл туусч ухаарл ирэх үед яа гэхээр бид нар одоо тэнгэр дотор сэтгэл дотор тань Тэнгэрийн хаанчлалын баяр хөөр дүүрхээс гадна хамгийн чухал нь ийм батчсан итгэл тий энэ зүйл ингээд суурь болдог. суурьч өгдөг. 그리고 하나가 더 있습니다. 내가 이렇게 사람들에게 아이들을 또 같은 우리 친구들이나 또 선배나 동생들을 전도할 때 옛날에 그 사람들 앞에 내가 전도할 때 그 사람들이 내 말을 듣고 교회 나오게 된 것은 특별한 하나님의 역사지만 내 마음속에 뭐가 있었냐면 그 사람들이 얘는 우리보다 뭔가 다른 게 있다라고 하는 걸 느꼈기 때문에 그런 거예요. Тэгээ бид нэр одоо жишээл дараад нь пастор болохоор өөрийнхөө хамаатнуудаа тий тухайн үеийнхээ хүүхдүүдэд ингээд сайн мэдээ тарааж ирсэн гинэ. Тэгээ сайн мэдээ тараах үед хүмүүс мэдээж тэр донд бурхан ажиллаад хүмүүс суулаад ирчихсэн ч гэсэн тий хамгийн чухал нь энэ хүн чинь биднээс өөр юм биш дээ. Энэ хүнд нэр ямар нэг юм байна да гэсэн ийм мессежийг бид нэр бас ингээд дамжуул чадсан гэж боддог гэж. 자, 그게 뭘까요? Тэгээ би юуны талаар ярьж бодож байна вэ? 자, 뭘 것 같아요, 여러분들? За юу юм шиг вэ? 나는 그때 생각하면 아직도 막 가슴이 뜨거워요. 어떨 때 보면. Тэгээд одоо пастор тухайн үеийг бодох юм бол одоо ч гэсэн дотор ингээд шатдаг. 사랑입니다, 사랑. тэрний үг талаар хайрын талаар хайр. Хүн өөр харагддаг зүйл нь хайр байсан. 두려움도 없지만 미워하는 마음도 없어요. Тэгээд ингээд хайр байхлаар чинь айдас байхгүй бас үзий ядах бодолч төрөхгүй. 나한테 욕을 하거나 나를 멸시하거나 무시하거나 나는 그런 거 생각하지 않습니다. 그 당시. Тэгээд надад намайг хараануу, ерөөнөө, доромжлоноо тэгээд ерөөс надад наалтахгүй. 변함없이 그분들 앞에 내가 웃고 또 그리스도의 사랑의 모습을 가지고 가고 그 사람이 욕을 해도 내가 아무 소리 하지 않고 그저 웃으면서 다 받아주고 하니까 나중에 그 사람들이 굴복한 거예요. Тэгээд тухайн үедээ те тэд нар хүүхдүүд болсон тэднээс гарахгүй зүйл байхгүй. Тэгээд дооглон янз бүр болно. Гэтэ энэ болгон дээр нь ясаг тэр зүгээр плеж авч өгөөд ингээ баттай байгаад тэгэхээр яваандаа тэр тэднээс болдог хүүхдүүд. 굉장히 중요합니다, 이게. Энэ маш чухал агуулга байгаа. 저와 여러분들 마음속에 날이 새워 새별이 떠올라야 돼요. 그래서. Тэгээд бидний дотор те таны болон миний дотор бидний дотор тэр үүр цайх мэт тийм үүргийн цалмын гих мэт ийм нөхцөл байдалд үүсэх хэрэгтэй байгаа. 성령의 감동을 통해서 하나님의 진리도 밝게 깨닫고 그 감동을 통해 천국도 경험하고 또 담대함도 생기면 이제는 그 마음을 가지고 사랑을 선포하고 긍휼을 베풀어서 많은 사람들을 주 앞으로 인도할 수도 있고 우리 자신들도 어떤 환경에서도 자기 자신을 지킬 수가 있는 거예요. Бидний дотор те үүр цааж өөрийн цалмын гих хүртэл ингэж ирэх үед яадаг гэхээр сайн мэдээ тараахад ч гэсэндээ таны үгийг хүмүүс ингэ сонсохдоо өөр байдаг. Ямар нэгэн өөр зүйл байна гэдэг ингэ мэдрэх болдог гэсэн. 그래서 тараах тусам те эзний үгийг одоо үүргийг ингэ биелүүлэх болно гэсэн. 근데 저는 이렇게 지내놓고 보니까 그런 은혜가 사람이 노력해서 되는 게 아니더라. Тэгэхээр бид нэр харах юм бол тийм нэгүүлсэл хайр дамжигддаг зүйл нь юу гэхээр хайр л байдаг. 지금 제가 생각해 보면 하나님이 나를 지금까지 일찍 신학교에 들어가게 만들고 또 지금까지 주의 일을 한 38년 동안 하게 하신 것은 자 하나님이 어떻게 보면 저를 선택하셔서 먼저 그런 은혜를 주신 것 같아요. За тэгээ одоо ингээ пастор харах юм бол те эзний нэгүүлсээр түүнийг эрт ингээ дуудаад тэ 38 жилийн турш эзнийг ингээ өөрийнхөө хүнээр амьдруулад тэ удирдахч байлгаад ингэж байгаа зүйлүүдийг харахтаа үнэхээр би ингээд би үнэхээр сонгогдсон хүн юм аа гэсэн баталгаад авдаг сэтгэл зүй. 여러분들에게 그런 은혜의 세계가 항상 넘치길 바랍니다. Ханаас маань гэсэндээ тийм нэгүүлслийн тэ ертөнц нэгүүлслийн тэр одоо ивэлүүд ингээ танараас уурсах болтугай. 그것이 더 확실한 예언이에요.
Тэгээ бид нэр тех тусам танд ингээд илүү баталгаа жилт ингээд төрөх болно. 본 거보다 만져본 거보다도 더 확실합니다. Тэгээ хүн тэр баталгаа жилтэнд харин зөвхөн нүдээр харах, гараар ингээд барьж үзснээс ч илүү тодорхой ингээд байх болно. 요즘은 뭐 그전부터 그랬지만 누가 천국에 대해서 얘기하면 난 그냥 웃습니다. 그거. Тэгээ сүүлийн үед хүмүүс бас ингээд Тэнгэрийн хаанчлалаар ярьдаг. Тэгээ тэрийг ингээд сонслоор заримдаа инээд хүрдэг. 천국은 이미 중학교 2학년 때 내 것으로 만들어 놨어요. 그건 뭐 못하지. Яагаад инээд хүрдэг гэхээр би энд одоо энэ ярьж байгаа Тэнгэрийн хаанчлал гэдэг зүйлийг дунд сургуулийн 2 дугаар ангид байхдаа л яг өөрийн болгоцсон байсан юм да гэд ингээд боддог. 나에게 숙제는 그것을 어떻게 다른 사람들에게 나누어주고 또 나와 같이 그 은혜 속에 들어가게 하느냐. 그것이 숙제죠. Тэгэхээр одоогийн пастрын хувьд даалгавар нь юу гэхээр хэдийнэ тэр нэг ингээ авсан учраас одоо энэ нэг хин хүмүүст тарааж өгөх нь үүрэг гэж ингэ харж байгаа. 자, 여러분들에게도 그런 은혜가 있기를 바랍니다. Надад таанаас мачсан тэр нэгүүлсэл байх болтгой гэж өрөө. 자, 우리 잠깐 쉬었다 하시죠. Найдаа түр амарч байгаа орё. 자, 우리 4시 20분까지 쉬겠습니다. За тэгээд 20-оос орцгоё. 여기 20절 말씀에 Найдал 20 дугаар эшлэлээр орё. 네, 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 이렇게 사도 베드로가 말씀을 했습니다. За энэ дээр харах юм бол юуны Библийн иш үзүүлэлгүүд нь өөрийнх нь талаар биш гэдгийг бид нэр мэдж байгаа гэж хэлсэн. 이 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니라고 하는 것은 때로는 초대교회에 많은 거짓된 사람들이 나타났습니다. За тухайн үед болохоор чинь нөө нэг анхны чуулганы үед ч маш олон хуурамч иш үзүүлэгчид байсан хүмүүс. Хуурамч хүмүүс маш олон байсан. 그 거짓된 사람들 때문에 많은 태어나는 좀 초대교회 영주주의, 특별히 이혼론자들인데 육체와 영을 분리해서 육체는 악하고 영은 거룩하다 이렇게 분리하는 사람들이 교회 안에 찾아왔어요. Тэгээ тухайн үед одоо олон ийм нэг хуурамч заадаг хүмүүс дотор байснаас нэг нь болохоор бие махбодон сүнсийг хоёр тусна үздэг хүмүүс ч гэсэн байсан. Тэгээ бие бол бузар сүнс бол ариун гэх мэтчлэн ингэ үздэг. 이 사람들이 교회 안에 들어와서 많은 성도들을 유혹을 했어요. Тэгээ олон хүмүүсийг бас ингэ буруу зам руу хөтлж байгаа тийм хуурамч хүмүүс. 그래서 육체를 이렇게 악하게 보는 사람은 쾌락주의자들 또 금욕주의자들 이런 두 가지 형태의 학파가 만들어지기도 했습니다. Тэгэхээр одоо ч нэг бие махбодон сүнсийг хоёр тусна гэж авч үздэг хүмүүс л очно. Энэ одоо бузар юмыг бол бузар ширэн хай гэ тэ. Ингэж үздэг байх жишээ нь. Ингээ дотроос ингээ хуваагдсан бас. 자, 그 사람들이 교회 안에 들어와서 어떻게 보면 육체를 악하다 생각해서 심지어 교인들 가운데는 우리가 이 육체가 저렇게 악한데 더러운데 예수님이 어떻게 육체를 가지고 오셨을까? 아니야, 예수님은 육체로 오신 게 아니야. 영으로만 계셔. 해서 예수님이 육체로 오신 것을 부정하는 사람들까지 생겨났습니다. тэрнээс үүдээд бүр яасан гэхээр за тэгвэл энэ махбод чинь угаасаа бузар юм бол бидний эцэгнээс яаж махбодоор ирсэн байх вэ? Ийм бузар бие юу гэж орж явах вэ? Гэ явцсан. Тэгээ сүүлдээ ерөөсөө Есүс ариун юм чинь бузар биед орохгүй тодорхой. Гэж сүүл рүүгээ ерөөсөө Есүс чинь махбодоор ирээгүй. сүнсээ гэдэг ингээ явцсан. 그래서 사도 베드로도 그런 위기를 느끼고 있었기 때문에 그래서 사도들이 보내는 편지 또 여러 다른 사람들이 보내는 그 편지 속에서 잘못된 해석이라든지 잘못된 가르침이 있었기 때문에 이렇게 말씀하는 거예요. 예언은 사사로이 풀 것이 아니라고 얘기한 겁니다. За тэгэхээр харах юм бол энэ дээр те Илч Петр гэсэн тэдгэрийг мэдчихсэн цаашлаа гэсэндээ тий олон юм хуурамч одоо иш үзүүлэлтүүд хуурамч багш нар гарч ирнэ гэж мэдчихсэн болохоор 20 дээр ингэж хэлсэн гэж бичвэрийн нэг ч иш үзүүлэлтийн өөрийнх нь талаар тайлбарлагдаагүй гэж хэлсэн. 그러면서 성경의 예언에 대해서 뭐라고 정의를 하냐면 사람의 뜻으로 낸 것이 아니라고 그랬습니다.
Тэгээ бас юу гэсэн хэлээрээ энэ бичвэрийн буюу Библийн иш үзүүлэлт гэдэг зүйлийг хүн зүгээр өөрийнхөө толгоор ойлгодог юм биш ээ гэж хэлж гисэн. 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것임이니라. 이렇게 말씀을 했어요. Гэсэн хэлээрээ 21 дээр зөвхөн ариун сүнсээр хөтлөгдсөн хүмүүс Бурханаас ингээд Бурханаар томилогдсон хүмүүсээр дамжуулж айлддаг юм аа гэж хэлж гисэн. 자, 우리 개신교인들은 성경에 무엇을 믿습니다. 성령의 성경이 오류가 없다고 믿어요. За манай одоо нэг одоо юу нэг хин те шинэ үйлчлэх юм болохоор яаж гэхээр Библиэлд алдаа байхгүй гэж үздэг. 완성된 진리라고 믿어요. Бүгс үнэн гэж үздэг. 또 축자 영감서를 믿습니다. 축자 영감서라는 말은 어려운 말인데요. 성경 글자 하나하나까지 하나님의 감동으로 영감되었다 그런 뜻이에요. Тэгэхээр бас юу гэж үздэг гэхээр бичигдсэний дагуу бичвэрийн үсэг болгон те ариун сүнсний хөдөлгөлтөөр бичигдсэн гэж үздэг. 이게 개혁주의의 바른 신앙이에요. Энэ болохоор одоо нэг шинжлэлийн гэж үздэг тийм ээ. Шинжлэлийн үеийн Христосийн одоо зөв суурин гэж үздэг. 그래서 사도들을 통해서 보낸 그 편지들 그 속에는 하나님의 영감이 담겨 있는데 그것을 우리가 일반적으로 신약 성경이라고 그러죠. Тэгээ бидний мэдгээр болохоор одоо шинэ гэрээ гэж үздэг Библийн номнуудыг харах юм бол дийлэгтэй элч нарын бичвэрүүд байдаг тийм ээ бичээсүүд харин үнэхээр элч нар магадгүй бидний мэдгээр хүмүүс ингэж бичсэн гэж байгаа юм шиг боловч бид нар бүгдээрээ энэ бол Бурханы амьсгалаар бичигдсэн гэж үздэг учраас бүгдийг нийлүүлээд шинэ гэрээ гэж нэрлэж байгаа гэсэн. 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니라고 그랬습니다. Энэ дээр болохоор ямар ч аль ч цаг үед хүний одоо тий хүн өөрөөр ингэж хийх зүйл биш ээ гэж хэлсэн. 근데 여기서 언제든지라는 말은 절대로라는 뜻이에요. 절대로. Тэгэхээр аль ч цаг үед буюу хизээч бай гэж хэлж байгаа энэ агуулга болохоор огт 또 гэсэн. 사람의 생각이라든지 또 어떤 사람의 주관적인 개념이라든지 자기의 생각을 갖다가 기록한 것이 아니라는 거예요. Тэр хүн хизээч ямар ч тохиолдолд те аль ч цаг үед байсан хин нэг хүн өөрийнхөө бодлоор энийг ингэ тайлж болохгүй гэж хэлсэн. 그래서 거기 뭐라고 그랬냐면 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것이니라 그랬어요. За тийм бичвэрийг угаасаа хэлсэлэр ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн хүмүүс өөрсдөө Бурханаас авсан юм аа. Энэ одоо үгнүүдээ те үгийн сонголтуудаа Бурханаас өөрсдөө авсан юм аа гэж хэлж байна. 그래서 하나님이 성경을 기록하게 하실 때는 이렇게는 하십니다. 그 사람에게 당신의 말씀을 주시는 거예요. 성령의 감동을 통해서. 그러나 그가 가지고 있는 문체라든지 또 그가 가지고 있는 것을 하나님이 그에게 주신 은사를 통해서 하나님 말씀을 기록하는 거예요. За тэгэхээр энэ болохоор Бурхан өөрөө тэгэхээр чинь Бурханы хөдөлгөлтөөр ариун сүнс Бурханаас өгөгдсөн ариун сүнсээр тэднийг ингэж бичсэн гэдэг нь болохоор чинь Бурхан өөрөө зааж өгсөн гэсэн утгатай шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэгээд бичигдсэн гэсэн. Тэрнээс биш магадгүй тухайн хүн болгоных нь онцлог шиг тийм үү те чадвар гэхээс илүүгээр Бурхан өөрөө тэр хүмүүсийг чадварчуулаад ингэж бичүүлсэн гэсэн. 그래서 신약 성경이나 구약 성경을 보면 그 성경의 기자를 통해서 어떻게 보면 성경을 기록한 사람들의 성격이라든지 또 성품이라든지 그들이 가지고 있는 쉽게 얘기해서 치숙이라든지 그런 모든 것들이 어찌 보면 이용을 해서 하나님의 말씀을 기록하는 것을 볼 수 있습니다. Тэгээ тухайн хүн болгоны онцлогийг те бас цан чандрын онцлог бүх зүйлүүд нь Бурхан тааруулж байгаа. Тэр өөрийнхөө одоо тэр зарцаараа дамжуулаад бичигдсэн гэдгийг бид нэр тухайн цаг үеэс нь тэр бичсэн номын байдлаас нь ингээ харж болдог. 자, 대표적인 모습이 우리가 시편을 기록한 다윗의 모습. Бид нэр Давидыг бас мэдэж болно те. Давид хаанаар Бурхан дуулал номыг бичүүлсэн байна. 또 잠언 전도 아가서를 기록한 솔로몬의 모습. Бас бидний мэдхээр сургаалт өгс болон номлогч өсөж бичүүлсэн Соломон хаан байна тийм ээ. 그런가 하면 이사야나 예레미야와 같은 그런 선지자들이 기록한 메시지가 때로는 하박국이라든지 말라기라든지 이런 선지자들하고는 그 문체나 구조가 조금씩 달라요. 그래서
Тэгээ харах юм бол Исая, Иремья гэдэг иш үзүүлэгч нараар дамжуулаад бурхан бичсэн агуулга тэгээ Малах болон Хабакук зэрэг бага одоо иш үзүүлэгчдийн тэр бичсэн номнуудыг ингээ харахад ч гэсэндээ бас тодорхой ингээ цаг үеийн хувьд ч тэр жоохон зөрүүнүүд ингээ гардаг бас. Онцлогуд 그러나 гарна. 그렇지만 그들을 통해서 영감된 하나님의 말씀은 진리는 똑같아요. Гэхдээ тийм жоохон өөр онцлогуд байдаг ч гэсэндээ тэр бүх зүйлийг бурхан өөрөө бичүүлсэн учраас агуулгууд нь яг ижилхэн байдаг. 그것은 그들에게 성령이 오늘 여기 있는 말씀과 같이 감동해서 또 하나님이 그들을 통해서 말씀하시기 때문에 그런 겁니다. Тэгээ яагаад гэхээр өнөөдөр энэ агуулга дээр гарч ажиллана те. Бурхан өөрийнхөө ариун сүнсээр дамжуулаад тэднэрт бичүүлсэн учраас тэр бичиж байгаа өгж байгаа мессежүүд нь ижилхэн байгаа гэсэн. 그래서 이 자유주의 신학자들은 성경을 아주 가볍게 생각합니다. 그래서 자기가 임의로 고칠 수 있다고도 생각하는 사람들도 있는데 그것이 잘못된 생각이에요. Яг тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө нэг зарим тохиолдолд тийм үзэлтнүүд өөр үүрэгтэй. Жишээлбэл чөлөөт үзэлтэн гэж хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүсийг харах юм бол тэд нэр болохоор Библийг маш хөнгөн үздэг. Хөнгөнөөр хүлээж авдаг. 그렇기 때문에 우리가 이 하나님의 말씀을 사도 베드로가 이렇게 표현할 때 당신이 보내는 그 편지의 중요성을 인식시키면서 서아시아에 흩어져 있는 그 이단들, 거짓된 자들에게서 결코 미혹받지 말고 바른 진리에 서라고 하는 메시지가 오늘 이 20절, 21절에 주어진 메시지입니다. Тэгэхээр бид нэр энэ 2 дугаар Петртэй 1-ийн 20 21 дээр ишлээс юу битгүүлэхээр тухайн үед их тархсан байсан тэр одоо хуурамч багш нарын агуулгуудаас та нар маань өөрсдөө хамгаалах ёстой гэдгийг Илч Петр тэднэрт урьдчилан сануулахын тулд энэ мессежүүдийг дахин ингэ бичиж өгч байгаа гэсэн. 자, 이제 2장에서는 이제 그거에 대해서 이 거짓 선지자들에 대해서 거짓 선생들과 거짓 선지자들에서 사도 베드로가 그들의 주소가 뭘고 또 그들의 모습이 무엇인가에 대해서 경고하는 것이 여기 기록이 되었습니다. Одоо хэдүүлээ 2 дугаар бүлэг рүү орох гэж байгаа. Тэгэнгүүт 2 дугаар бүлэг дээр юу вэ гэхээр Илч Петр задвал тэр хуурамч гэдэг байгаа тэр нөхдүүдийн талаар ингэ зааж өгч байгаа. Ямар хүмүүс юм? Яах ёстой юм гэдэг ингэ зааж өгч байгаа. 그래서 2장 1절에 그러나 백성 가운데 또한 거짓 선지자가 일어났었나니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라 이렇게 말씀하는 거예요. За 2-ын 1 дээр тэгсэн тийм ээ. Хуурамч иш үзүүлэгч нар ард түмний дунд байгаа. Бөгөөд яг үүнчлэн мөн та нарын дотор ч гэсэндээ хуурамч багш нар байх болно гэж хэлж гисэн. 자, 여기 백성 가운데라는 이 단어가 참 중요합니다. Энэ дээр хэлж байгаа юм ард түмний дунд гэжсэн шүү дээ. Гэж байгаа тийм ээ. Энэ агуулгыг хэдүүлээ анхаарах хэрэгтэй гинэ. Их чухал агуулга. 이 백성 가운데라고 하는 이 단어는 히라보로 보면은 교회 바깥에 있는 사람들을 얘기합니다. 교회라고 하는 그 구성은 바깥에 있는 사람을 백성 가운데라는 그 표현을 쓰는 거예요. 그러니까 교회 안에 들어온 공동체가 아닌 바깥에 있는 사람들이 교회 안에 들어왔다는 것을 표현하기 위해서 백성 가운데라고 쓴 겁니다. 그럼 여기 백성이라는 뜻은 무슨 목사님 하나님의 백성이라는 뜻인가요? 아니죠. 아니죠. 일반 포괄적인 백성이에요. 포괄적인 백성. 그러니까 네. 그 안에는 택한 백성들도 있고 그렇지 네. 않은 사람들도 있다는 얘기입니다. 네. Тэгэхээр одоо энэ дээр харж байгаа арт түмэн гэдэг агуулга гэдэг харах юм бол хэд хоёр янзаар хэлсэн гэж. Энэ дээр эхнийхт нь болохоор арт түмний дунд байгаа гэдэг нь болохоор зүгээр гадуур байгаа гэсэн утга. Өөрөөр хэлбэл бухны арт түмэн биш те зүгээр нийт арт түмэн донд ийм хүн олон байгаа гэсэн утга байгаа бол доотлолтөөсөө та нарын дунд гэдэг нь болохоор бухны арт түмэн дотор ч гэсэндээ тийм хүмүүс бас байх давхар байгаа гэдгийг хэлж өгч байгаа гэсэн. 자, 이 말씀을 통해서 우리가 뭘 생각해 보냐면 거짓 선지자들의 주소가 어디인가를 우리가 생각해 볼 수 있는 거예요. Тэгэхээр бид нар энийг харах юм бол хуурамч иш үзүүлэгч нар гэдэг хүмүүсийн одоо харьяал нь хаана байдаг вэ гэдгийг мэдэж болно. 자, 그들의 주소는 교회 안에 들어와서 성도를 유혹하고 속이지만은 그들이 가지고 있는 사상과 삶은 세상에 있다는 것을 가르쳐 주는 겁니다. Тэгээ энэ дээр харах юм бол бид нар хуурамч иш үзүүлэгч нар гэдэг хүмүүс чуулган дотор орж ирэхдээ эзний хүмүүсийг одоо тэгээ эзний хүмүүст
гаж цамыг зааж өгөх, буруу цамыг зааж өгөхөр уруу татдаг боловч тэднэрийн яг мөнийн төрөх болон амьдралынх нь хэм маягууд нь харах юм бол чуулгантай огт хамааралгүй буюу одоо дэлхийн хүмүүстэй ижилхэн амьдардаг гэж хэлж өгч. 그래서 우리 여기 한국에는 성경을 이제 여러 번 이제 개정을 하면서 번역을 했는데 그 다른 성경에는 뭐라고 되어 있냐면 민간에 또한 거짓 선지자들이 일어났다 그렇게 표현하는 것도 있습니다. 그렇게 번역한 데가 있어요. 민간에. 그러니까 이 민간이라는 말은 국민이라는 뜻이죠. 그 한문인데 백성 민자에다가 사람 국민. 간자예요. 그러니까 백성들 간에 거짓 사람들이 거짓된 사람들이 일어났다 그런 뜻입니다. За тэгэхээр Библиэл дээр одоо Солонгост ингээд нэг янз бүрийн Библиэд байгаа шүү дээ. Тэр Библиэд дээр сарах юм бол энийг болохоор ихсэлээрээ одоо манайхаар бол яг зөв л орчуулсан байгаа л арт түмэн гэдэр орчуулсан байгаа шүү дээ. Солонгосоос энийг арай жоохон өөр хэлэхээр олон нийтийн дунд гэдэг утгаараас ингэ бичсэн байдаг юм. 그렇기 때문에 교회 안에 들어와서 성도를 속이는 자들은 이미 그 사람들은 세상에서도 다른 사람들을 속이는 사람들이에요. 그런 사람들이 교회 안에 들어왔다는 거예요. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол гадуур тэгэд байдаг тэр хуурамч хүмүүс аль хэдийн угаасаа чуулганд орж ирэхээр гинтхэн нэг одоо зөвхөн чуулганы хүмүүсийг ингээ хуураад байдаг биш гадуур амьдрахтаа ч гэсэндээ олон хүмүүсийг хуурдаг хүмүүс гэсэн үг. 자, 여러분들 잘 생각해 보세요. 여러분들 교회 안에서 성도를 사기치는 사람 봤어요, 안 봤어요? Тэдэрлэг бодож үзэх хэрэгтэй. Чуулган дотор те эсний өргөн дотор харьяалалтай юм шиг мөртлөө бусдыгаа нэг ингээд нөгөө заллаад хохироодаг хүмүүсийг мэдхүү та? Тийм хүн байдаг болов? 자, 그런 사람 봤어요? Тийм хүнийг харж ирсэн үү? 성도들을 갖다가 속여가지고 돈을 갖다 갈취한다든지, 이치 нарыг 거짓말해가지고 뭐 또 이렇게 뭘 이렇게 뭐 속인다든지 하는 그런 사람들 있죠, 교회 안에도. Чуулганы дотор ч гэсэн тийм хүмүүс байдаг те. 자, 이 몽골에는 없는 것 같아요. 그러니까. Та нар хариулахгүй болохоор Монголд ер нь тийм хүн байдгүй юм шиг байна гэнэ. 근데 내가 옛날에 다른 교회에서 들을 때는 분명히 있었어요. Тэгээ урд нь харах юм бол ерөнхийдөө байжсэн гэж сонссон байсан гэж. 그런 사람들이 아주 많습니다. олон байгаа. 거기 분명히 저기 Булаацал биенээсээ мөнгө хэлж авчаад алга болчихж байгаа. Тий, амар байгааз. Зарга бол сүм одоо заяа бол сүмийн пасторын нэгсэн. Манай эмэгтэй болгоё хэлээ. Дараа над гоё яриагч яриа за ярьлээ. 내가 아는 사람도 하나 있어요. 남들 저기 그 다랑에 내가 아는 사람도 하나 있다. Яг одоо чуулганд нэг пастор гэсэн чинь би ч угаасаа олон юм сонссон л доо гинэ. 자, 그 사람은 바깥에서도 사기를 쳤어요. 바깥에서. Тэгээ хүмүүсээ харах юм бол тэг ингээд чуулган дотор нэг ингээ хулигтаа тэг нэг хохиож хоногтуудыг харах юм бол чуулганаас гараад ч гэсэндээ олон хүмүүсийг тэгж чадах тохиолдол байдаг. 그 사람한테 사기당한 선교사들을 만났습니다. 옛날에. Тэгээ тийм хүмүүс чи одоо нэг сайн мэдээд харахаар ирж байгаа мишонер хүмүүс байна те. Тийм хүмүүсээ ч гэсэндээ ингээ хохиож исэн удаач байдаг. 근데 그분이 처음에 선교하러 간 것이 아니라 어떻게 보면 사업하려고 갔다가 그 사람한테 뒤통수로 맞았는데 그 사람이 교회 안에 들어가서 또 교회 안에서 또 뒤통수 때리는 거예요. 조심해야 됩니다. 그래서. Тэр нөгөө нэг анхнаасаа зүгээр мөрөөрөөс бизнес хийх гээд ирсэн хүнийг нөгөө нэг мөнгөний аваад хохирооцсон. Тэгээ дараад нь хаасан чинь нөгөө хүн чуулган дотор дахиад явчихсан. 그러니까 바깥에서 거짓말하는 사람은 안에 들어와서도 거짓말을 하는 거예요. Тэгээ гадаа худлаа ярьдаг нөхдүүд дотор ороод ирсэн худлаа ярина. 그러니까 초대교회 지금 사도 베드로가 말하는 이 거짓된 사람들은 누구냐면 이 세상에서부터 거짓말하던 그런 사람들입니다. Илч Петрийг хэлж байгаа те энэ хүмүүс ямар хүмүүс гэхээр энэ дэлхийд байхдаа ч гэсэн худлаа ярьдаг. Дэлхийн зүйлсээр ч гэсэн худлаа ярьдаг хүмүүсийг хэлж байгаа гэсэн үг нь. 그들이 들어와서 뭘 가지고 있냐면 여기 말씀해 보니까 그들은 멸망하게 할 이단을 가만히 끌어들여 자기들의 사신 줄을 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라고 그랬습니다. 이 사람들이. Цаашаа Петр тэднийг юу гэхээр тэд бол өөрсдийг нь худалдан авсан эзнийг хүртэл үгүйс гэж хөнөөлт тэрс үзэлтийг нууцаар таниулгаа гэж хэлсэн. Тэд өөрсдөө дээрээ түргэн сүрлийг авчрах хүмүүс юм аа гэж хэлсэн. 자, 여기에서 중요하면 멸망하게 할 이단이라는 단어를 여기 썼습니다.
энэ дээр хэлсэн тийм ээ. Тэд нар угаасаа өөрсдөө сүрлээ авчрах буруу урс замын хүмүүс гэдэг хэлж өгсөн. 자, 기독교 복음에 정반대되는 거짓된 복음을 가지고 온 것이 어떻게 보면 그 멸망케 할 이단입니다. Тэгээ бидний одоо итгэл үнэмшил байгаа тийм. Итгэл үнэмшлээс арай өөр тийм зүйлийг хэрвээ хүн заагаа явуулчих гэвэл тэр аль хэдийнэ сүрлээ өөрлөгөө дуудаж байгаа л гэсэн үг. 자, 그것을 가지고 들어와서 자기들을 구원해 주신 그 구원의 복음을 가지고 그것을 이제 부정을 하는 거죠. 근본적으로 주를 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라고 그러는데 어찌 보면 예수 그리스도를 배신하고 하나님을 대적하는 그러한 일들을 했던 겁니다. 그 사람들이. Тэгээ тэд нар өөртөө ч мэдэхгүй те өөрсдийнхөө одоо аврагчийг те бидний аврагчийг үгүйсгээ зогсохгүй үгүйсгэж гин гэдэг нь өөртөө бурхны дайсагналцлын талд буюу бурхны дайсан болоод зогсчихоо гэдгийг тэд нар ингээд өөртөө ч ухаарахгүй байдаг. 근데 여기 우리가 이 이단이라는 단어 있잖아요. 이단이라는 단어의 원문의 뜻이 뭔지 아세요? 원문의 뜻이 선택이라는 뜻입니다. 사실은. 선택이요? 선택. 뭘? 이단이라는 단어는 원래는 선택이라는 뜻이에요. Энэ одоо бидний ярьдаг хэдүүлээ нэг буруу урсгалын хүн гэж ярьдаг штеп. Буруу урсгал гэж ирээд ярьдаг тий. Энэ буруу урсгал гэдэг үгийн үндэс гэж байгаа штеп. Тэгэхээр үндэс нь болохоор сонголт гэсэн үг гэдэг гин. 근데 그 선택이라는 뜻인데 어떤 부분에서 보냐면 이 중대한 기본 교리가 있습니다. 우리가 기독교에 바꿀 수 없는 예수 그리스도를 믿음으로 구원 얻는다든지 예수님이 육체로 세상에 오셨다든지 또 십자가를 지시고 부활하셨다든지 하는 이런 중대한 기본 교리가 있어요. 또 동정녀 탄생이라든지 이런 교리를 조금이라도 부인하거나 변질시키는 것을 선택한 자들이라는 뜻이에요. Энэ ийм утгатай юм байна. Буруу урсгал гэдэг үгний одоо үндэс нь сонголт гэж байна шүү дээ. За энэ тэгвэл тэр хүмүүс юуг сонгосон хүмүүс юм? Гингут яг нөө нэг хөдлөшгүй үнэн одоо бидний итгэл үнэмшлэх төр байдаг хөдлөшгүй үнэн энэ одоо багнууд байгаа шүү дээ. Жишээлх юм бол анган байраас мэндэлсэн. За эзэн Есүс махан бээр үнэхээр энэлхэд ирсэн. Тэ? За нэг бол тэрээр залмаа дээр цовдлогдсон. Цовдлогдоод нас орсон гэсэн дахин амилсан. Гэх мэтчлэн одоо энэ хөдлөшгүй энэ үнэн багнууд байна шүү дээ. Энэ багнуудын аль нэгийг нь үгүйсгэнгүүт тэрийг үгүйсгэхээр сонгосон хүмүүс гэсэн утга юм. 그래서 초대교회의 이 이단이라는 명칭은 바른 진리를 버리고 어찌 보면 잘못된 진리를 선택한 사람들, 그 사람들을 이렇게 사도 베드로는 이단이라는 명칭, 잘못된 것을 선택한 사람들이다. 라는 명칭을 사용했었던 겁니다. 그래서 멸망케 할 이단이라고 그랬어요. Өөрөөр хэлэх юм бол тэд нар болохоор одоо жинхэнэ үннийг дагахаас татгалцсан хүмүүс гэсэн утга юм байна. Тэгэхээр тэр жинхэнэ үннээс татгалцсан жинхэнэ үннийг дагахыг сонгохгүй өөр сонголтыг сонгосон хүмүүс гэсэн утга. 특별히 또 이단은 멸망케 할 한 거 보니까 다른 사람을 망하게 하고 또 자기 자신도 멸망을 당할 수밖에 없다라고 하는 어떤 결과를 갖다가 이 메시지 속에서 보여줍니다. Тэгээ тэр хүмүүсийн хийсэн сонголтын дундаас харах юм бол тэр одоо бидний хэлээд буруу урсгал гэдэг зүйл яригдаж ш тийм л энэ хүмүүсийн сонголт нь яадаг гэхээр зүгээр нэг өөртөө сүрхгүйгээр бас давхар өөр олон хүмүүсийг ингээ муутгадаг гэдэг ялзруулдаг гэдэг шиг тий өөр олон хүмүүсийг ялзруулад олон хүмүүсийг суйруулад тэгээд бас өөрөө суйрал руу ундаг. 자, 또 자기들을 보면 사신 주를 부인했다고 그러는데 뭘 가지고 부인했을까요? Тэднийг харах юм бол энэ хоёр дээр өөрсдийг нь аварсан эзнийг үгүйсгэсэн гэж хэлсэн тий. Тэдний юуг үгүйсгэсэн гэж боддог вэ? 자, 어떻게 보면 사도들의 바른 복음을 버리고 어떤 세상의 철학이라 또 잘못된 사상을 가지고 바른 복음을 대적하고 부인했던 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр үгүйсгэсэн гэдэг нь болохоор элч нарын дамжуулж байгаа зөв үнэнийг те жинхэнэ үнэнийг зуухгүйгээр тэрнийг яваан дундаа ядаглаарэ
дэлхийн одоо янз бүрийн гүн ухаан ч юм уу илүү янз бүрийн нөгөө амьдралын хэв маяг соёл ч юм уу тэр зүйлсүүд ингээ холилдсон ийм зүйлсүүд рүү анхаарлаа хандуулна гэсэн утгатай. 자, 그런데 이 고린도 교회에도 고린도후서 15장에 보면 부활이 없다고 하는 사람들이 있습니다. Тэгэхээр харах юм бол 2-р Коринт 15 дугаар бүлэг дээр харах юм бол тэрэн дээр ч гэсэн яг ийм хүмүүс байж байгаа. Тэр хүмүүс юу гэж юм гэхээр амьлалт гэдэг зүйл угаасаа байхгүй гэж ингэ хэлж. 그래서 사도 바울이 고린도전서 15장 13절에 12절에 이렇게 말씀해요. Коринт 전서 ингээм. 고린도전서 15장 12절. 1-р Коринт 15-ын 12 дээр юу гэж хэлсэн гэхээр 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌해서 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 이렇게 말을 합니다. За тэгэхээр Паул тэнцээ 여기서 읽을까요, 형사님? 예. За би эндээс уншиж тахыг. 1-р Коринт 15-ын 12. 1-р Коринт 15-ын 12 тэр юу гэсэн байна гэхээр за их Паул ингэж хэлсэн. Хэрвээ Христ үхэгсдээс амьлуулагдсан гэж тунхаглагдсан юм бол та нарын зарим чинь юунд үхэгсдийн амьлал байхгүй гэж ярина вэ гэж хэлсэн. 또 사도 요한도 그 요한일서나 거기서 뭐라고 그러냐면 예수께서 육체로 오심을 부인하는 자마다 적도다 그런 표현을 썼습니다. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол хэрвээ тэгж байгаа бол Есүсийг ч гэсэндээ үгүйсгэж байгаа хэлбэр шүү дээ гэж хэлсэн тий. 자, 그래서 요한일서 4장에 4장 1절에 이렇게 말해요. 1-р Иохан 4-р бүлгийн 1-ээр ингэсэн. 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다. 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요. 예수를 시인하지 않는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이렇게 말씀을 했어요. За тэр 1-р Иохан 4-ийн 1-ээс 3 дээр ингэж хэлсэн. Хайртууд минь ээ, сүнс болохонд бүү итгээ. Харин сүнснүүдийг Бурханаас муу үгүй юу гэдгийг шалгаа. Учир нь олон гурамч ишүүлэгчид дэлхийд гарч ирсэн байгаа. Бурханы сүнсийг та үүгээр таньж мэдэж болно. Есүс Христ махбодоор ирснийг хүлээн зөвшөөрөх сүнс бүр Бурханаас ирсэн бөгөөд Есүсийг хүлээн зөвшөөрдөггүй сүнс бүр Бурханаас ирээгүй байдаг юм аа гэж хэлж гисэн. 초대교회 이 그노시즘 영주지 이단자들이 이원론 사상을 가지고 육체는 악하다 그렇게 판단했기 때문에 이 사람들은 예수님이 육체로 오실 수가 없다. 그래서 예수님이 육체로 오신 것을 부인했어요. Тэгээ одоо сая хэлжсэн тийм ээ. Одоо махбод болон сүнс нь тусдаа гэдээ үздэг үзэлтэнгүүд бас байгаа. Тэд нар Яванда яаж гэхээр за махбод угаасаа бохор юм бол Есүс хэрхэн махбодоор ирсэн байх вэ? Ерөөсөө Есүс махбодоор ирэх байхаа гэд ингээд явцсан тийм. 예수님이 육체로 오신 것을 부인한다고 하면 예수님이 우리를 위해서 십자가를 지시는 것이 가장 큰 사건인데 그 구속 완성에 큰 허점이 보이는 겁니다. За тэгэхээр бид нарыг харахад эзэн Есүс үгүйсэж байгаа энэ байдал нь болохоор чинь нэг талаараа одоо авралын ажлын тий маш том ингээд нөгөө эсрэг зүйлийг хийж байгаа гэсэн. 자, 구세주의 자격이 무너지는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр чинь Христийг үгүйсгэнэ гэдэг чинь аврагч эзэн Христийн тэр үнцэн тий тэр байр суурьч үгүйсгэж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. 이런 거짓 선지자들과 거짓 선생들이 초대교회에 그러한 모습으로 교회 안에 들어왔다는 것을 알 수 있습니다. Тэгэхээр анхны чуулганы үед тийм ээ энэ мэдчлэн ийм хуурамч хүмүүс ч гэсэн байсан гэдгийг бид нэр мэдж болно. 자, 그들이 어떤 모습을 보여주고 있는지 여기 사도 베드로는 증거하는데요. 2절에 보니까 이렇게 말합니다. За одоо энэ дээр харах юм бол цаашаа харуул ингэж байгаа. Тэр хүмүүсийн онцлогийн талаараас хэлж өгч байгаа. 이 사람들의 모습을 보니까 이 거짓된 사람들의 특징이 보니까 여럿이 그들의 호색하는 것을 따르리니 이로 말미암아 진리의 도가 비방을 받을 것이요 이런 말씀이 있어요. За хоёрын хоёр дээр гэсэнтэй олон хүн тэдний садар явдлыг дагах бөгөөд тэднээс болж үнэний зам муугар хэлүүлэх болно гэсэн. 이 거짓된 사람들의 특징은 육체주의입니다. 육체주의. Энэ ингээ хуурамч хүмүүсийн онцлогийг харах юм бол тэдний өрдөөл махбодтой айгүйх захирагдаж амьдардаг хүмүүс. 물질주의, 세상주의예요.
Тэгмэр ингээд дэлхийн эд рүү анхаардаг, энэ дэлхийн зүйл рүү ингээд анхаардаг, илүү ач холбогдол өгдөг. 자, 호색이라는 단어는 자, 몽골어는 뭐라고 돼 있어요? 응? 호색이라는 단어가 몽골어는 뭐라고 돼 있습니까? 여기 이게 응. 색이라는 단어는 색을 어떻게 보면 음란해 가지고 이렇게 음란한 모습으로 쉽게 해서 성적으로 색깔을 어떻게 보면 막 그런 드러내는 사람을 얘기하는 거거든요. 응. 예, 그런 식으로 돼 있어요. 음란한 그들의 모습들을 많은 예, 사람들이 따라서 많은 사람들이 볼 것이며 아, 그들을 통해서 진리의 길을 다른 사람들이 나쁘게 본다. 이런 식으로 되어 있거든. 그렇지요. 자, 음, 이 거짓된 자들의 특징이 뭐냐면 색을 밝히는 겁니다. 이렇게 음란한 음, 모습으로. 음. 근데 хоромч хүмүүсийг харах юм бол тэн дээр гэсэн чинь янз бүрийн одоо юу хүү энэ дээрээс нь те завхарлуудыг ингээ харуулна гэсэн. 그래 한국 교회에서 이 거짓된 사람들의 특징이 뭐냐면 거짓된 목사들이 이 음행죄를 짓다가 어떻게 보면 그게 들통이 나가지고 그 교회에서 문제가 일어나고 또 방송에도 나오는 그런 경우도 있었어요. Тэгээд жишээлх юм бол Солонгос чуулган дээр болохоор тий пастор хүн гэсэн мөртлөө одоо тэг завхаарлаа тий тэр нь одоо чуулганд нь ил болоод сүултээ нөгөө түл нь хүмүүст олон дунд тархаад бүр мэдээгээр хүртэл гарч ирсэн тохиолдол байдаг. 자, 몽골에도 그런 이단들이 있을 건데 여기 제임스 정명석이라고 하는 그런 아주 악한 자가 있는데 지금 감옥에 들어갔습니다. 그 감옥에서 나오려고 하면 아마도 죽어야 나올 겁니다. 그 정명석이라는 여자가 여자들을 수천 명을 건드렸어요. Тэгээ одоо 그 한국 사람이죠, 그 사람. 그렇죠. JMS 정명석. JMS라고 그래요. 거기 지금 몽골에도 그런 이단들이 있을 겁니다. 왜요? 예, 그 몽골에도 있어요. JMS. 특별히 계약을 JMS тийм нэг бас нэг юм буруу урсгал байдаг гинэ. Маш олон эмэгтэйчүүдийг ингээ буруу сатар самбар татсан хүн байдаг. 보통 대학을 중심으로 해서 학생들을 많이 미혹을 합니다. Тэгээ ялангуяа чуулганыг биш нөгөө нэг их сургуулийн сурагчдыг аягүй хуруу татдаг. 또 박명호라는 사람이 있는데 이 사람은 엘리야 복음 성경원이라는 곳을 만들어 가지고 자기를 신랑이라고 그러고 모든 여자 성도들을 신부라고 그래요. 그래 가지고 아무나 데리고 잡니다. 아무나 데리고. 아주 나쁜 놈이에요. Илиягийн бас нэг тийм буруу урсгал байдаг гинэ. Илиягийн одоо нөгөө юу гэдэг Илиягийн элч гэх юм уу тийм бас буруу урсгал байдаг гинэ. Тэгээ өөрийгөө болохоор за би бол шинэ өргөнгөөс нэрлээд эмгтэй итгэгч нарыг бүгдийг шинэ бэр гэж нэрлэдэг. Тэгээ дуртайгаа дуудаад л ичдэг. 여러분들이 알고 있는 또 하나님의 교회 장길자라는 여자가 있습니다. 몽골에도 많이 퍼졌죠. 하나님의 교회. Тэгээд бурхны чуулган бурхны цуглаан билүү? Бурхны 그 чуулган. 장길자라는 여자가 원래 그 안상홍이라고 하는 사람이 하나님의 교회 창시자인데 그 사람 본 부인이 아니에요. 본 부인이 아니고 그 장길자는 그 교회 전도사였어요. 자기 부인은 따로 있고. 그러니까 그 부인을 하나님이 살라고 그랬다고 그래서 데려다 같이 사는 겁니다. 자기 부인 내버려 두고. 이게 정신 나간 놈이지 아주. Тэгээ одоо бүр тэр буруу урсгалынхан яаж ихээр өөрийн гэсэн их нэртэй мөртлөө өөр итгэж хүмүүсийг ч юм уу те бурхны хүсэл ингэж байна. Тэгээ одоо бурхан намайг энтэй сууж байна гэд ингээ аваад ингээ суучдаг дураараа. 또 그런 사람이 하나 또 있는데 이재롱 목사라고 만민중앙교회 한국에 굉장히 큰 교회입니다. 그 사람 여자들 많이 건들고 성추행해가지고 감옥에 갔다가 최근에 죽었습니다. 감옥에서. Юу. Тэгээ одоо харах юм бол бас өөр тийм чуулганы урсгалууд бас байдаг гинэ. Өөрөө одоо маш том чуулган тэгээ том байхын хайраар эрх мэдэлтэй байхын хайраар хүмүүсийг уруу татдаг тий. Олон эмэгтэйчүүдийг татаж хангааж агаад өөрөө чоронд ороод сүултээ чорондоо ингээд тасарсан тохиолдол байгаа. 그리고 거짓된 사람들은 철저하게 이렇게 가만히 살펴보면 금방 알 수 있습니다. Тэгээ бид нэр хуурамч хүмүүсийг харах юм бол аяанд харагддаг. Өндөр нь ингээд мэдэгддэг. 그래서 그 사람들의 특징의 모습을 통해서 너무 색을 밝힌다든지 물질을 밝힌다든지 또 향락을 밝힌다든지 하면 이게 거짓된 사람이구나. 분명히 깨달아야 돼요. 빨리 도망가야 됩니다. Тэгээ бид нэр одоо тий за ямар нэгэн байдлаар өндөр үнэртэх ч юм уу тий гэнтхэн тийм одоо ангай сарж ажиглагддаг ч юм уу бид нэр ингэх юм бол хэрвээ тань тийм зүйл мэдэгдэх юм бол та шуухан шиг тэр газараас ингээ тий зайгаа байр хэрэгтэй.
자, 여기 이 말씀은 초대교회 당시에 이 에피쿠레스 학파라고 하는데 쾌락주의자들이 있었어요. 아까 그 영주주의 이단 중에. 그래서 육체를 가지고 육체는 악하다고 생각하니까 가치가 없다고 생각하니까 이걸 가지고 마음대로 막 그 방탕하는데 또 음행을 죄를 짓는데 막 사용했습니다. 자, 결과적으로 여기 있는 말씀과 같이 진리의 도가 비방을 받았어요. 여기 나면 약한 사람들이 그 사람들에게 미혹받아서 어찌 보면 참 진리, 교회의 바른 진리가 회방을 받게 된 겁니다. 그로 인해서. Тэгээ энэ одоо энэ анхны чуулганы үед ч гэсэн бас ийм асуудал байсан байна тий. Тэгээ тэрнээс болоод яаж гэхээр ялангуяа нөгөө нэг махан бие болон сүнсэн бие хоёр өөр өөр үздэг хүмүүс чинь зөвхөн махан бие бол угаасаа бузар юм чи яасан ч яах вэ гэдэг дураараа үлддэг. Гэтэ ийм байдлуудаас болоод яаж гэхээр үнэн одоо ариун байдал тий ийм зүйлсүүд дээр бүр ингээд одоо хохирол учирч байгаа гэсэн. Дандаа саад дотор учруулж ирсэн. 또 두 번째로는 이 거짓된 사람들의 모습을 보면 탐심으로써 지어낸 말을 가지고 너희로 이득을 삼는다 그랬습니다. За дараад нь 3 дээр харах юм бол гэсэн тий. Тэд нар бас шуналтаа хуурамч үгсээр та нарыг завшнаа гэж хэлсэн. 자, 탐심이 뭐지요? 욕심. 탐심은 욕심이죠. 남의 것을 내 것으로 삼고자 하는 욕심이 탐심이에요. Энэ тэд шуналтаа завшна гэж байгаа. Завшдаг энэ шунал нь юу гэвэл бусдын ямиг өөрийн болох гэж хичээж байгаа тэр шунал байдал гэж. 성도들의 재산을 빼앗거나 다른 연약한 사람의 재산을 빼앗기 위해서 미사역으로 씁니다. 아주 아름다운 말을 한다든지 뭐 축복을 해준다고 하든지 이렇게 뭐 왕창 복을 받는다든지 하면서 그런 지어낸 말을 가지고서 사람들을 속여가지고 그 사람들의 것을 취하는 거예요. 재물을 취하고 그 사람들의 모든 것을 취하는 것. 그게 거짓 선지자들의 특징이라는 거예요. Тэгээ тэр хуурамч ишүүлэгчдийн бас нэг одоо онцлог нь гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэд нэр бусдын ямиг илүү хардаг гэсэн. Бусдын ямиг илүү харахтаа одоо итгэгч нарынхаа байна уу, сул дорой нэгний ямиг байна уу, сайхан үгээр цусардж байгаад ингээ авдаг өөрлөгөө. Тэгээ буцаагаад яадаг гэхээр өрөвдөх болтугай, тий? Одоо эсвэл чихэн баяж болтугай. Одоо нэг пастортай өгчих юм бол илүү баяжноо, илүү өрөвднөө гэдэг ч юм. Ингээд өөрийнхөө тэр гоё өгнүүдээрээ бусдын юмнуудыг цусардж зайлж ингээ авдаг хүмүүс. Ийм хүмүүсийн байдлууд нь хуурамч ишүүлэгчдийн бас нэг таних боломж гэсэн шинж чанар. 여러분들 그런 사람들 몽골에 많이 가 있어요. Одоо Солонгосоос ч юм уу те Монголд тийм хүмүүс ингээд олон байгаа. 과거 한국에서 뻘짓하던 사람들이 해외 선교사로 많이 나가 있습니다. Тэгээ одоо юу гэдэг Солонгос чуулганд ба ч юм уу Солонгост байх үедээ ямар нэгэн хэрэг тайлсан нөтүүд гадагшаана яаж явж байгаа зүгээр л пастор гэдэг нэрийн дор ингээд явж байгаа хүмүүс ч гэсэн байгаа. 여러분들 조심해야 됩니다. 그래서 Тэгээ бид нэр аягүй сайн бодох хэрэгтэй. 몽골에서 같은 동족한테 5명한테 뒤통수를 맞았어. 사기를 가. За тэгээ харах юм бол Монголд ч гэсэндээ тийм хүмүүс бас байсан. Тэгээд чихнэ түүхийг ярих юм бол те олон хүмүүсийг холигдсон ч хүмүүс байгаа. 도적들입니다. 도적들. Нэг талаараа ийм хүмүүсийг хэлэл юу ч хэлж болох вэ? Зүгээр л одоо нэг хулгайч те гэж хэлж 거짓 선지자들이에요. 잘못된 사람들입니다. тэднэр болохоор ч нэг талаараа бол зүгээр л буруутсан хүмүүс те. 같은 그리스도인들을 이용해서 물질을 빼앗기 위해서 가진 미사역으로 다 쓰고 거짓말하고 나중에 다 들통이 나는데 그 짓을 하는 사람들이 옛날 김 목사, 천 목사, 이 목사 또 뭐 전 목사 뭐 여러 사람들이 있어요. 내가 알기로. Тэгээ харах юм бол итгэгч хүмүүс одоо нэг пастор гэдэг тэгэнгүүт хүндлэлтэй хүмүүсийн тэр цайлган байдал дээр ажилладаг юм хүмүүс ч гэсэн байт. Тэгээ одоо харах юм бол жихэн нэг одоо нэг ийм мөксаа, ямар мөксаа, тэр мөксаа, энэ мөксаа гэдэг ингээд пастор, энэ пастор гэдгээр ярих юм бол тийм ингээд олон ингээд хуруу дараад ярих боломжтой. Олон хүнийг ярьж болно. 여러분들도 제가 다랑에서 또 누구한테 어퍼커트 한 대 딱 맞은 거 알고 있지요? Дарханд ч гэсэндээ бас тийм хүн байсныг бид нар мэднэ тий. Та нар сонссон байх. 그 저기 남질마랑 다 알고 있잖아요. Тэгээ 난шлууч гэсэн тэрийг бас мэдэх байх. 우리 자, 그거 참 조심해야 됩니다. 그건 진실하지 못한 짓이. 그러니까 거짓된 사람들을 우리가 그렇게 해서 잘 분별을 해야 됩니다. Тэгээ бид нар ийм хуурамч хүмүүс гэдэг дээр тий маш сайн нэг одоо ялгаж салгадаг байх хэрэгтэй. 자, 음란하듯이 아니면 물질적으로
남의 것을 탐한다들 짜면 이 사람 거짓된 사람이구나. 금방 알고 그 사람들에게서 멀리 떠나야 돼. Бид нар те ямар нэгэн байдлаараа одоо тэр завхаарал те ялваа нэг зүйл рүү таныг уруу татлаа гэх юм уу ямар нэгэн тийм нэг үнэртүүлэл гэх юм бол тэ холдох хэрэгтэй. 뭐 한국에서 뭐 어디 대학교를 나왔든지 뭐 유명한 큰 교회 목회자가 되든 그게 중요한 게 아니에요. Тэгэхээр нөгөө том чуулганы гэсэн алтартай гэсэн тэр мөр үг бол зүгээр чухал биш. 그 사람의 삶의 모습이 그 사람이 아무리 말씀을 잘 가르쳐도 삶의 모습에서 열매가 이렇게 음란하거나 또 물질적으로 남의 것을 빼앗거나 진실하지 못하면 그 사람은 거짓된 사람이라는 것을 우리가 분별해야 됩니다. Тэр хүмүүсийн хичнээн олон нөгөө нэг нийгэмд одоо яадаг олон гуншингууд те тэр гуншингууд ерөөсөө чухал биш. Тэ гуншингуудыг бид харахаас илүүгээр зүгээр тэр хүний амьдралынх нь байгаа байдал хэв маягийг харах нь чухал. 그들에 대해서 베드로가 이렇게 얘기합니다. 그들의 심판은 옛적부터 지체하지 아니하며 그들의 멸망은 잠들지 아니하느니라 이렇게 말씀을 했어요. Тэгээ 2-3 дээр үгсэлээрээ тэдний шийтгэл нь бол өөний эртнээс зүгээр суугаагүй. Суйрлан ч үүрэглээгүй байгаа гэж хэлсэн. 이게 무슨 말일까요? Энэ юу гэсэн утга вэ? 자, 옛적부터 지체하지 않는다는 것은 옛날부터 그들은 지옥 가기로 딱 정해져 있다는 거예요. Тэгээ энэ болохоор юу гэсэн үг гэхээр тэр хүмүүс угаасаа нөгөө өөний эртнээс биднээс сонгогдсон гэдэг шиг те тэр хүмүүс болохоор өөний эртнээс угаасаа угаасаа там руу явах хүмүүс гэж сонгогдсон хүмүүс гэсэн. 하나님이 속히 그들을 지옥으로 인도하신다는 뜻입니다. Тэгэхээр бурхан харин яаж хэлээд тэднийг угаасаа яг тэр явах ёстой зам руу дөрөв явуулж байна гэсэн. 또 그들의 멸망은 잠들지 아니한다라는 이 말은 그들은 반드시 하나님이 심판하신다는 말이에요. 어디 가셨어요? 오광대책 사모님? 어디 갔어? 어디로 갔어요? 오광대책 사모님? 뭐 잘못 들은 거 아니에요? 오광대책 사모님? 어디 갔어 지금? 자, 오광대책 사모님 어디 갔어 지금? 갑자기 이렇게 꺼져버렸어. 오광대책 사모님 어디 갔어 지금? 오광대책 사모님? 네네. 예, 갑자기 꺼져. 예. 자, 이 거짓 선지자들은 하나님이 속히 멸망을 시킨다는 거예요. Тэр энэ хүмүүсийн тэр одоо тэдний шийтгэл нь үүрэглэг байгаа гэсэн тийм ээ. Суурил нь үүрэглэг байгаа гэх нь бурхан тэднийг суурилах тэр цаг хугацаанд маш хурдан гинэ гэсэн утгатай. 또 그들의 멸망이 잠들지 아니한다라는 말은 그들은 반드시 하나님의 심판을 받는다는 얘기입니다. Өөрөөр хэлбэл бас зүрхлэхгүй тэдний зүрхлээгүй гэдэг нь болохоор заавал угаасаа шийтгэл гэдэг суурилэнд угаасаа заавал ирнэ гэсэн утга. 그래서 오늘 우리가 이 말씀 오늘 여기까지 해야 되겠는데요. 특별히 여기 우리가 샛별을 발견하는 것이 참 중요한 겁니다. Тэгээд бид нэр өнөөдөр хэлээ энэ агуулга энэ үргэлжлэнгээ үзье. Тэгээд бидний дотор анхаар өнөөдрийн агуулгадаас чухалчлах зүйл нь болохоор таны дотор үүр цайхан их чухал 또 마지막 때 이 거짓 선지자들이 잘못된 진리를 가지고 성도를 많이 유혹하는데 특별히 몽골에 굉장히 그러한 사람들이 많습니다. 그러니까 우리가 그걸 잘 분별을 해서 미혹받지 않도록 해야 되겠어요. эцсийн өдрүүдэд те ялангуяа Монголд ч гэсэндээ юм хуурамч хүмүүс их ирсэн байгаа л бид нэр одоо нөгөө ялган таних чадвар тийм чадварыг аягуулсаа ингэж байлгаж сонир сэрэмжтэй ийм байх нэг чухал байна. 또 게르게게 교회 2번 교회에 옛날에 사람의 미혹을 받지 말라는 책을 갖다가 서책자로 제가 이렇게 좀 출간한 게 있는데 필요하시면 여러분들이 그거 가져다가 또 교인들에게도 나눠줘야 됩니다. 그래서 Тэг гэрэлгээ 2 дугаар цуглаан дээр болохоор хүнээс болгоомжлоо, хүний уруу татлагаас болгоомжл гэсэн агуулгатай ийм номыг одоо нэг гаргаад номнууд байж байгаа. Тэр хэрвээ та нар маань хэрэгтэй гэх юм бол тэр номыг аваад тэр чуулганыхаа хүмүүст бас тарааж өгөөд ингэж бас болно шүү. 자, 오늘은 여기까지 하고 말아야 되겠어요. За тэгээд өнөөдөр энэ үргэлжлэлийг хийгээд дуусгая.
오늘 여기 문우세영 사모님이 기도하시고 오늘 마치죠. За өнөөдөр манай мөнх сайхан их залбирч өгөөд дуусгая төлөө. За хамтдаа залбирая. Хайртай бурхан аав минь ээ аваа. Энэ өдөр эзэн минь биднийг амьд сэрүүн байлгаад эзэн таны үгээр босгогдож таны үгээр аваа хүчрэгч энэ өрөөлийг өгсөн танд талархъя бурхан аваа. Эзэн минь өнөөдөр сонссон чихнийг бүр сонссон зүрх сэтгэл нэг бүр дээр таны үг аваа биелэгдэж эзэн минь бид амьдралдаа хэрэгжүүлэн үйлдэн амьдрахад минь та тусалж өгөөрэй. Амен. Алдран зөвхөн танд байх болтугаагээд эзэн Есүсийн нэрээр даатгангуйн залбирч байна. Амен. 아멘. 자, 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. За одоо энэ үргээ дуусгая. 수고하셨습니다, 목사님. 그리고 목요일 날은 또 제가 강의합니다. 자, 목요일 날은 동관 사모님이 번역하실 거거든요. 네네네. 그러니까 다음 주 날하고 그다음에 월요일 날하고 예. 다음 주 월요일 날하고 금요일 날은 동관 사모님이 그 건강 문제 때문에 치료 받으신대요. 네. 그래가지고 우리 시간이 일단은 바뀌었거든요. 네네네. 네. 6 сарын 4-нд очиж гэлдгийн 2 дээр бид нар цэвэрлэгээ 6 сарын 4-нд 아하. тийм хэлж байгаа. 뭐 파스터